وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu, wazazi hatu, wanashoha hatu, wanama wanzani ngasi haruma Lailatul Juma de masihu ya hijuma rizamba ya ukangabo wandu karibu nasi wako Mwenyezi Mungu watamani wabo walo wawade ngabo walona izo hutajiao zilo hautiro abongia bado womba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rehemo hafa ya jari rehemo batu yaribe musomo yema ekarifu riangarie wandu wa khairi ne mamba kweli ne maswahaba ne mashuhada ya veunono wandu walo ne zembo ade za zungoni ne zembo ade za rohoni yasahilishe haina mndu wekange na ndongo yazihutajia za khairi yarudi angamize oangamizao wandu bure na uwa dhulumu hoyatoa haulia na warenge au ya waadhibu o wabehawe masahiri ne majini ne mazetwani wale waangamize wandu ili warengeze mali za wandu ili warithi hamvu ili wa zenwezo pia Mwenyezi Mungu guziono abonge yabo riwanika Mungu maudhui rijogi hadisi ban lelo manama mtukufu Dr. Said mahalani wa Kongo jihundu Mwenyezi Mungu johutukuza daono ananyuhoti pia rikusudi hauka ezetwabia rizionao ende malezi asiwabudu wandoome nondwashi walo nayo de atongeza lelo mzazi ya johu uliliwa intwabili ya juhe ya dunge ziwizili ende ya himilie ya muulilie mwana au ya tongeze mwana ya njashonga yabonge lazimiyo rikomeyo mahala walo uwade tiparanu wandu wakoba nila washili wamba ukawala mjomba hatu wala ngeretretu wala jauja wala kwa mvumbu wajana anu minti wa ukana wa imwa mjikada na kadha kari wanauda sina wandu warengenti hatu matreka warihibi yao waridhara uyo tizamba elejio la lelo ya uka rifiwa ni wananyasi wako mingoni mema watwania ba omwiso na mmona rikana manifu wa ambasadi ya Komori hunu Paris Mohamed Al-Hay ridungana hata ijarisi ya metro ridungana rilahana skwalelo sijuha tamba hafariki Mwenyezi Mungu na mrehemu mwanadamu yaka ujidebrie mwanadamu yaka na roho njema ifuri zambie borambari vungoze njema za hawa fuhatu hezabiliti zamba ya ukana baada ndizo serikali inuarenda wananyasi warahitwa wontipia lelo wajitamka wamba ngwanzao warehitwa khaswa belu wanzo yarehitwa au nguterrorize au ngurisisho mtukufu Dr. Hamidou Karihila alamunju mtukufu wa Mbeni kayao kana ukawa mwadwe kahajuruhilwa ni azali no wandu wadunga azali ukangaro na wadani rijue zajiri amadu ya ukashuka tere wakaurengara wa babara wazaze warenda amati hinru wa wambana msuho tere abolelo hajitamka hasubuti ngwambo ngujura hitwa Dr. Hamidou Karihila shamnyisi mguge yao hangamiza wadani hangamiza watate no wababa no wanazijana waho mji mtukufu wa Mbeni lelo katuria harudi hambangu fonsende mwishili ya waikoni washukuru watubua baadelevu shela hezenfili wanjia timtinya ni video skwalelo mwishia wenge tkondia ni tkawaida kababu hanafasi besa mjo itia mbapi sheza kamimu na kaujani mabeba ni mwabienizo bandu watukufu tkaujani rongoze opposition ya Komori wakati parwani mwana mshohangu mtukufu ban anambia ukana bofaka kwa usubuti harongoze opposition ino shaka hiri unaleshetwani warongoze wambia opposition ya Komori ya ukana Mwenyezi Mungu mmononi wanunga bo wandu wako mane keti vumbu wandu hao
sha waonda waona kwa wanuma leader politique wa henti awifoni wavumbu aina katinjo kwa vumbu wa serikali ya Komori awifoni vumbu wo wandu wikayao wamba ngwaona uoni ngwanzo warenge nti wairengeze ifoni vumbu wo wandu wamba azalinguru monai ifoni vumbu wo wandu wamba ntire namna ya bidie entiende entinge joka jawe ke warenge abo ifo kenga vumbu siasa Komori ifoni vumbu Mohamed Ali Swalih ifoni vumbu Mamadou ifoni vumbu Hassan Hamad ifoni vumbu Ashira Fasedi Hashim ifoni vumbu Sedali Mohamed ni vumbu Shahid Ben Masoud ni vumbu Mshinda ni vumbu Jimmy ni vumbu Kari Hila ni vumbu Baruani ni vumbu Dr. Shakuru ni vumbu Sambi ni vumbu wao ntipe ifoni wa vumbu Uchakiki uja Metra Larifu uja Abduswefu uja Mzimba uja Fahami Wasid Ibrahima uja haina mtu wikayao ngujihisi ya ukana imru wa siasa Dr. Ashmed wao ntipia abonge mwanamsho hangu wani paravan anambiani muziseni ya uka ejau bumunyi baraka bu Abduswefu bu Dr. Salim bu Metra Mahamudu bu Yusuf Mohamed bwana bu Baruani bu Mamadou bu Ashira Finyoti pia ejau mbulie nti angamia enge mwana she wangu mtukufu mwanzi wa bure hakubali hajorenga fumvuvan ba wandu akabo waona roho zotiha wandu akabo warongo usiku wa rola hitwa atawajange banu nguishio wananya walo ikoni neze shughuli zilio watu mwenje watu maji watu shilio watu pare abonge watukufu ni wandu waheze parti zozote pia uja wanazijana wadone ze parti mwanama Natiqi Muzawari mwanama Dr. Rafsanjani mwanama Dr. Ghulam mwanama Salim Yusuf Jabu mwanama Omar Mirali hunti pia kama mdogozo nukana ejau ebanu gabo dabalulo Komori litowiyelewa uka eke mwana wa yarenge ntinu yabo basi ebanu mushi ya lelo ya kaurongo azada ni baba nulelo ngabo suje muhimu ya ho ando umeno andosha aina mduna tigele bana ya jajue mahaladio ebanu mwishie mwana wahe le Franco wale obo ya kaurongo na mwishie mwana wazalizo ya kamalewe amuina video mili banu za hahega mjo mwishilia mrambue ni wandu mamdunga ukamle shambani ngamwedo mahafeda nyina ezenugwe mwana wazali yakauzambale lelo na kauzishia na banuga bomri ya paro nivumbuliazo shale lo de na kawishia na mwishie 2 minutes dakika mbili basi mwishie mwana wazali anzio ni kwenti no wadzadze wenza shonga no wababa wenza shonga wazulu no msheshele utona twamaya na mwishie wana video watiti wa ili haina mzima 8 minutes au 30 secondes wa heleda balanzoli ni kwenti ya hanyu shema laba do wamba entinge ndo na hii ndo wadaze ile ngwadi dabara hane ne ulio na mwishie ransi ala ko kada param ni kadu parwa sud na de union africaine kasna president ya rejiza ya emirate airline wansi juvan kasna president ya mikataba ito mishashina dawla imarat na faransa kasna president ya sinya mikataba to mishashitana na marekani mkomor gwanzoin maendeleo ya ala ko kada param ni kadu parwa sud na de union africaine kasna president ya rejiza ya emirate airline wansi juvan kasna president ya mikataba ito mishashina dawla imarat na faransa kasna president ya sinya mikataba to mishashitana na marekani mkomor gwanzoin maendeleo ya ala ko kada param ni mkomori kwanza ndo fona weni koma de leta ya msamniki na mwishie ya bili na mwishie video ya bili efasira bala aina mrujo dunge bwana weyi banda de hadisi yala abo ilo daba parce que haisa hamba ukahafanyeza kabla simu engama zo indite woko ngasero menu africaine emirate ngejuka udo huja lifanya baza mikataba za uhuzenti abo nyawa zo indite bo malaba mati basinga bo wandu mazate ngabo wandu mababa ngabo wandu machomba ya Zulu wabamuwo watona haya watona irumbi watona wadunge motola watunga uzungusiwa aringa bomba fundi wabao mafilosofi nsujwa mafilosofi ndini ora udungo jibiasa halafu ila kalima la waukana mdungana na mnuka marashio mnuka au mfinzima ya olagala wanyoto uzaze fipia lelo de nakaumishia we anzi yarongo harumwe mitingi ya mando
ya hima ya rongo wawile kiyo nele chinele kanguzi nele hareshi ko utongeza watuka urengozo ulozi ba kabatuka ukazindo katwama kabatuka urengozo ulozi garituka ujana bato garituka ujana majarifa na fide za usasa mfi garituka ubulia ezemfizo zisapi shahamba garituka urengozo ulozi banga kabatuka ukazindo zijoka udoza uronese enamna mjoka modernize industrialisation du pêche ureleze izo ranzinga uje wambe ekeze mfizi ja ngamjoka uzi protéger je bo malaba mazipto shidoni kandu mwenje ngamjoka uzi déplacer je nyandu mtona pare ngamjoka uzi taru mazindo ndazivi abongelelo wa hambu wala bangwado wakauliswe valium bangwala hambu waliswa valium kalahu ana wakatabahu ana mido wambu wabangwa waliswa valium wanikwa 20 millions wanyisizwa pia warede haba wadaza walala bahina mwishiye izo wabangwa evalium wakaure mwa wadasi na mwishili watukufu wala barakatillah. Ay. Je vous fais gagner. Rapanga. Ripanga ya ukangara nzawe hambu ya hatu. Ikendo roho ya hayankiba ya hensi. Inshallah ta'ala. Na mwishili kasina neema za ulozi. Kasina neema za dima. Kasina neema za msomo. Abo ulozi rajo utajia sisi. Dokaya riustaarabishe. Ulozi unu. Wananyasi walozi washide wakane ala za uloa zijo wasahilisha watongeze walowe hawinji eyo ngato ufanyaje ndo ufanye zindo zasa za twanziani eshoka utongeza ulozi wedele usoni deke mfanya zindo za uhuza shako mtueleze namna mjoka utaheze mfi na namna mjoka uzi protéger zike kazi yolo abonga mjo ikoni rapanga ripanga ya ukangara nzawe hambu ya hatu ikendo roho ya hayankiba ya hensi inshallah ta'ala kasina neema za ulozi kasina neema za dima kasina neema za msomo abo ulozi rajo utajia sisi dokaya riustaarabishe ulozi unu wananyasi walozi washide wakane ala za uloa zijo wasahilisha watongeze walowe hawinji eyo ngato ufanyaje ndo ufanye zindo zasa za twanziani ndo utaha owajeni wa uwajao banu maudu wanwajo kava juu waje wadorenga zefi no walozi wa hatu rapanga ripanga ya ukangara nzawe hambu ya hatu ikendo roho ya hayankiba ya hensi owenji wale wabo uti wa hambu wawana gananga kasina neema za ulozi kasina neema za dima kasina neema za msomo abo ulozi rajo utajia sisi na mwishele jawe na mlaka urogo ulozi da ila yao matakono kono mde na mvura banki ulozi uo mimi muwa hawa kasira neema karajoka ufanya mwiki karajoka ufanyaje kama tuka ukazindo watina ukaya ileze ebaneze fika tuka ulowaje karajoka uzi karajoka uzihifadhi je na waishia wa ikoni lelo izo wakahamba lelo alafu dokaya riustaarabishe ulozi unu wananyasi walozi washide wakane ala za uloa zijo wasahilisha watongeze walowe hawinji eyo ngato ufanyaje ndo ufanye zindo zasa za twanziani yole kwa ndo wasa walewe ngari ufanya je namna mtoka uanika dioba ebanu myelo kamtaelewa maudu wanwajo kava juu waje wadorenga zefi no walozi wa hatu rapanga aina mnu mwenza akili mathalani namna jeri tuka urenge kupi kenga nura rumpira do tsahaba hanu rujuka udoye haze kupi aungo joeleza ukana de namne majero wajuka ushinda wa ware yabonga nzawe zenka abanga nzo vumzinga nzo tenu inga nzo terenga nzo teruko yiso katwa be namna wajuka wonda wale wemfizinji awaje wazi protection na muhime yabasa mwishide mbabi titi zi habari zahe mwana muikoni ya tubu walelo yamba ekezi pasani fungwa ni fungwa shari sarile miwasi wa ikoni
na mwishie mnaijana mwikoni lelo ya kahamba ezajiri aruma omji wa ikoni bo watukufu na mwishie toi na mwishie ngo wakati yoni mwabie neze kiri ulona elimu ukozo ne ntia hatu ujuka ujarto wahitani hunu riyasho la sune mabuhu arajizi tofautisha ne mabuhu raona sekasi wanadamu bidirike harma mwenje harma teknoloji janarga leore ka usaidia maore abana nto hole na ndini wardi nto abili adwari watibuli na rambilane ze kweli angariko zao washile narishameze si waikoni narishameze washile padela washili padela washili umjwa ikoni au umonjeta unuja umonjebo haja zigelegele nezare wabanu shindoni zigelegele ahau hatami kama dukani tishangaya miva mana wa polisi municipali na bisenga bo za jili haraka ngambayo ile duka ninaone za jili ila fura hapo ono mwenje ngasina ntiuza uwaza kaja ono mwenje leo ziko shina teresini zikautoa shiro shakabanu pia lati na moneze zilomoni hapo shiro shakabanu pia zikaushitoa lati haina usiku hai banu ngarele wao ya ukanga ngarumwao ni yezi le incapable ya uruma yenti washile wa ikoni ngai hadaloji leone serse ikoni fatihu havuro mwenje moroni hajoto hai unga ikoni maluzini wa ikoni ngamlala uhitani ngamlala ule rais wa henti fatihu misa tiparele shahada misa ari mfu kariwola misa tifu ila kudo towola misa tiparele shahada misa tile mewane komori washile ranjiza unti uza uwaza sersengo cha wote ya wandu magarini hena usiku weroha waikone anamshameze banunga mtoka ufandi ikati leo narjua herife manere juari daiga tolo herife misa titi roho nziani minturi ya ufa misa tifu nturi ya uola waikone na mjua heridai zeka zideza haki zatu kanga sina haki ili urema weche mahajana ya urumaezi watu taratibu ya umjio kapitali wahenga zija wawaheba mbao wamloka batima wa mwenje mtihuza uwaza angelisao maulana aburaha na kamtiadi alaykum salam wa rahmatullahi bienvenue olaga ikoni kama mmona we namna shemeza ubala wabangwana hambu wabembra tudarere ya papa iguru nitona tuda unusiswa atake bamsiswa bangwa unusiswa kubaliro ko kada lelo ndo amayenga nitoka ufanya udozi katika ufanya shindo wa hezenfi imbesili hamada inu ke jaelewa eba nukomori kwanzo indirat inde mana yamba zinu ripanga ya ukangara nzawe hambu ya hatu ikendo roho ya hayankiba ya hensi inshallah taala kasina neema za ulozi kasina neema za dima kasina neema za msomo abo ulozi rajo utajia sisi dokaya riustarabishe ulozi unu wananyasi ulozi washide wakane ala za uloa zijo wasahilisha watongeze walowe hawinji banga dofanyaje dofanya zindo zasa za twanziani ekamtwa namna natuka uloze mfiransi dotaha owajeni wajao banu maudu wanwajoka vaju waje wadorenga zefi no walozi wa hatu walezi wa hambu ripanga ya ukangara nzawe hambu ya hatu ikendo roho ya hayankiba ya hensi inshallah taala hambu irangwa ni machi watino kamona mnadaba wo ibo bo malaba mamdunka na mwishiendo mnadaba wo ibo malaba mamdunka katuyelo wakomori wanzo hindi ezemfi izo anwalo wao shindini ikoni fumbudi nemiji ya dunga hapo pia
Jomani, Taweni, Salimani, Bangwa, Emejiyambwa pia. Engwa bongo tuka ou développer pêche, ou industrialiser pêche, ou moderniser pêche, hazindo, chaque tuamba, ngamjoka urengezo ulozi, eze bato, rido conserve ze vi, rido fanya ze sardini, rido fanya jawi shele, shangwa ngamjoka ukanazi ndo rijoka udohuza. Halfanu oulaba de malaba wa mduga, tindola. Akawala mnalaba zolani daba. De malaba ya juha ya mdunga. Emalaba ya juka ujuanga pashwe magari ikoni nga endao. Uimana muikoni ulo ikoni. Lelo ntsurongo wa lelo miimi fahari. Lelo miimi fahari ntina zo hamba. Na mzabenyi mshinda wabazinda zidana hamba. Qala alamu aqul lakum. Qala alamu aqul lakum. Ezinu kamjambila zo. Unafatiwa hatia. Hende havuru mwenjera nziyo. Amushia? Hamlalao hitani. Hagamlalao nene sheroni. Fatihu havuru mwenje. Moroni hajoto hai. Unge ikoni. Maluzini. Ikoni ngamlalao hitani. Hagamlalao nene raisi. Raisi wa heti. Fatihu. Misa tiparele shahada. Misa. Mfu kariwola. Misa tifu. Ngasi harma urowo. Uremao. Harmo mjwa ikoni. Ranziba la hata leo. Ranzi wakati wataki almarhumu. Rienshi harma udiro. Wa mwenje. Ndro. Ndro. Ranzi yabo hata mpaka leo karjaparo bona. Karjaparo aenshi harma wa njema ya mwenje. Ye mwanadamu. Mkomori. Ya soma. Uluna elimu. Ugozo ne nti hatu. Ujuka ujarto wajitani hunu. Riensho lesione mabuhu. Rajizi tafautisha ne mabuhu. Raone sekasi wanadamu. Rabidiri harma mwenje. Harma teknoloji. Jana riga. Leo rika usaidia maore. Awana ntohole na idini. Wardi ntwabili wari. Watibuli. Na rambilane ze kweli. Angariko zao. Washile. Narishameze. Siwa ikoni. Narishameze. Washile. Padela washili. Padela washili. Umjwa ikoni. Umonjeta unuja. Umonjebo haja. Zigelegele. Nezare wabanu shindoni. Zigelegele. Hatami. Dukani tishangaya. Amona boy ikoni hau mdungo wamba Fatiwe mwikoni Lukubani mwikoni mzaza mwikoni Mula wa mfu Zemfizanyu ziwolo nyama nenku mzito wa mzilata Walo ziwa lata mali wende wa huduma pura wende walo zemfizja ziwolo Kabati ya urtu Tiyo abasa wanwatu Wabo wambade restaurant ya tiji mazanatani Shawo wako mweri watungo ula sumu unapazo Alafu mnada hende ngwa mbiyo waloziwa bangwa ya ukana ngarituka mdegezano ulozi nazgelegele ba wanama wakumuru wafuma shisho kwa tuisheza ambao ngwe mdajo de makota wapas gelegele au ya ileweza ambarant wan beswa ko beseba no wenza shonga wan wa hebile beswa no kwa tudo wadiwa sishikomore wanu ko bidimdo mbekana eban amanzo to uneleze program Faransa aina mdajo votiwa wo uzisa ukana eze no wakomuru wazungu wazanza wenda wantoze salaire nganzo emploi Ngwanza mrujo shinda ya wahifadhi ya wataru amani. Ngwanza uzi retreti. Ngwanza uzi haki zaki. Zondi zo mruendo ya rumeti. Shango tere. Mjomblana na emergency. Emergency nafanya skasketine za tiriko de zele soba. Sina mtuanti ya emergency. Baba emergency. Malaba ya fataha ya yindu ya tuaribulo. Lelo enjene na emploi. Kabatu jo enjene nga mjoko kreye emploi. Mtubamba enjene na emploi. Renouveau. Ezo ngwanzo zino urenouveler hindi. Kabati daba la journalisti wauti wambia ukanoke mashuli ya wanashwa hao ya isaya fanyiha aina mnugu bale mnagoba telefona simorone daba ya journalisti kabati mduwa na josubitia mbekana kabati votistona depa na mjewe muhadisi ngabo wa opoza ngabo wa haho engwa komoruwa mwanadamu na mjewe mketwa nywa hili eni mdria beza ebanu webo mwenza shonga ukabanu huro haingwa zo ureje urede ewebo mwene fuka siva nkartuwa na mdekati dawe entirora engo tukwamba ruko hintri Ndongo dazibi wanzo uzifanye ewe ndongo dazibi wanzo uzifanye engo tuko uzifanyaje ewe ngo tuko ufanyaje yode namna wandu walona akida chatile mapa msavi ya majilambu tu ya tu yele wada utopa shema garwa ba yoze tiriko wado jijusano ejuamba je mituli ne mitsense atangwa lo ulozi kam tuko ufanya zindo zinji ebanu boda bala matiko tujokano wako muri wao mbango wanzo maji
hamena mna emana batoma jinde manda yaho daona washenzi wa huzai emana batoma jinde manda yaho daona washenzi wa huzai emana bato lapitali hindi daona washenzi wa huzara nzo mahamlo yapo emana batoma likoli hiro wana hatu wasomabo emana mtoshi na maprotejo wana wakomori hindi daona wenza shonga wa huzai yaone masuala ingabana rikana wanadamu rikana mafundi rikana wa maulama wajosu bitu wa uso izo ndizo wajodo zambokana وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس محكمة غيماي kabati maj izo des sujets akaula zimri ndio voti wabo ntiju yabo ya jelese ezabili engojuka uzifanyaje kwamba gojuka nza urini kechao shata amjombe ni emergence amjombe ni rehemani amjombe ni mala batuparona masiwe amjombe chao baema chululia jwa ya pashe magari je wadosungulia basi kabati justicia rema justice wajuka justice mwene wandu mathala ni hamado no mikondo warege tahala tabula wandu basi wadaze chao atabasi watuka walingwe pia wajola zikabaya pia wajuka waromeki pia noana hao yapo mjodo balise birikane mapanya modamu wadisa wallah engenyi wandu boko wakama yeza kweli abonge aina daba lijoka hanza lijeli voti wa yapo ilongela zimio leo kana owakomori ngwana bezo ya hindirati wakomori bo wa shenti mdungo wale miale koti no wapulia zgelegele akabana ba hintuka dola umwe malaba yantu ya tende yanu haya ni yaparisa malaba hana ngo warumao de video mwabekana ngaritambi hao maji na mwenje kabatimba hindu e video na mtinani rubanu woi katipari woi moto ulo ikoni woi moto utambi ho woi njamwambia mberongo ngutwamba izo yaona basi twa hamba kana waikoni ngao hama mitulu na zinu hapo mtaje mikoni opara madada amba waikoni wafu ya bakinu mitulu na mwishe bwana wewe sio ambao hapo na mwishe sio ambao changaya na midho mana wa he polisi municipali na bibi besenga bo kabo za jiri haraka na mbaya ile duka salamu na mwishe ngazo armaze telefoni za hanyu armaze kawaida mwazo ya muona harma dole ziji harma zijirio ngasi harma mvurugo wa siasa zadungana za mamera madepute kartunjia harma suala la siasa ngasi harma urowo uremao harma mjwa ikoni ranziba la hata leo ranzi wakati wa tatambilwa shataki rienshi hapona ye mwanadamu mkomori yasoma ulona elimu ukozo ne ntia hatu ujuka ujarto wahitani hunu riesho la sune mabuhu rajizi tafautisha ne mabuhu raone sekasi wanadamu bidirike harma mwenje harma teknoloji janarga leo reka usaidia maore abana ntohole na dini wardi ntwabili wadi watibuli na rambilane ze kweli angariko zao washile narishameze siwa ikoni narishameze washile padela wakili padela washili umzwa ikoni au umonjeta unuja umonje wa haja zigelegele nezare wabanu shindoni zigelegele ahau hatami kama dukani tishangaya na midho mana wa he polisi municipali na bibi besenga bo kabuza wakati raka urumani wanadamu wakawana damu ekemro aonele giza mdushangaya basaba se koma nje ujai zeroge zipasu hao mndugu kwa maonele ila tilkadire kemro aono mje ikoni kemro alimba ya ola yabwe ujokanti da ina eka shindwa ne hawa yabo kujomye usaya mndriho ewe yalindwe ewe yalitungusha ola shabiyanyi wana na mzize na ndini ola ke ikoni tola ngwambo zila riula warifu kabati mahakama karitina mwenje karitina maji karitina msomo wa ikoni rawa bebera wazazi wapashia kwa sukambe mdunda we halafu banu kapo malaba yalo komori wafikiro kabala olangodo ya votiwa depute olangodo ya votiwa raisi boma chui
Chabanyika matama bileza kweli. Almradi mimi hapa sami ntsum laumu da ine famia hai. Inu famia parisa wa ashenzi majilambutu wa yapashi yangu aedao. Wa parisa zengami yangu azipashi ya uzungusa. Leonga mantwene demala kata. Shawallah inge bajoka mria juhe. Katuona majo mjini hao, katuona mwenje, katuona amani. Kabati msomo, kabati la pitali, kabati nongo ya mbengode ya voto wanadamu wala tena. Wallah tallah. Kabajoka mria jukana roho. Yaone mraja utagizani katina haja nawe hau wana wafu. Kutina maji, kutina mwenje, kutina pari, kutina yabehe bombo la gari je upashio ungu weshi uno. Kamhobo hauzi uno pia. Hiyo ndio richo kaujapa basi. Kamrele hauzi rewe pia. Mtuelewa wala waikoni. Ezemfizanyu pia zion emaga ezemeli zedao zolo ezemfizo zanyu matajiri. Mnika walo zionda dolo wa umurian. Kamtuone. Kamdeda lo mfi mtoa 10,000 au 20,000. Hata mafura enda lo mbasi na ndiwa rona panganyile ajazita firigo yabo ndo wahuze hunde zihi mengo mirabo ngochika ujabo jo hunde zemfizira pia ziolo gezinuka on kwa tutongofanya uchi ntwabili banumulili watabasa ngabo zirewe za ikoni kamtina pare momja muhada wala mdodo sinema ebano ido bemu ikoni ulo na roho udungo wa shenzi wanu tena wendo bemu ikoni ya dukana roho ya dungo wa shenzi wanu shaka mtuanza mabilo ngia basa bokotira wo ikoni wanga ikoni kamtaba wo fa inga hiyo mnaidebe wo fa hiyo ngai fala ta hiyo haina mshenzi yenda ni kwele sardini ya hibe telefoni ya mwana mshwa hibe ya vacances ya Samori na jajere journalist haina kati warongo wao kanta yote kanape ko hiyo wao kanti wanje walile pati nyimdibo malaba mati eborlo ale pati ra kanta mweze kanape kamtona kagarumba irudi libo malaba mati aina ya hanye mati gayo se ndo sasa kanape ne mishana gawo jo emana mtonu kama ditilo ndo hunu emana mtona stay libo malaba mati bano kwa wangu timambia ni kwa nwa journalisti ndo ajamba kana ani kwamba kana mwana mangono je si namna iliyo ikabidi mdambe Allahumma salli ala Muhammad mguna hifadhi wa walo ulaya ya wabarikishe bado atongeza riyeshi shatilo wene fuana yele akaula zimana mrurongo shanga taishia kanta imwe tetekanya pei go kanti ndo semitana yo nyimli bobo wa shensi daono wa mwili ane telefoni hizo mana mdogo wao hizo za ndo hunu malaba mati ninga nyoka mtuko ufirwa no sinema kapte emana msona adabu ndo malaba mati shana mulinde na mulinde bangar jowadi Allah ngarjo wadi bi idhnillah na muombeze du abonga mbeho risala hangu banga bina masuala muhimu ya darasa na kanzani mabiani bana opposition komo ringa madiso munyi baraka ujamidu karihila ujabaruani ujabdu sefu ujaburuhani ujakiki ndobi oyi uja mamadu uja shirafi uja sana hamadi uja metra la arifu uja nyoti pia nyide mwangamize komori nyinyi mwabanga nyina hamuneti hiyo mwabanga nyina parti mwabanga nyina mouvement nyide mwangamize nti hatu wallah ingenyi wanadamu mlona hari mlona roho mjotanga nyaba na wabasa mfanye jema kafiri ya Faransa ya ingenyi wanadamu mlona roho ikawlazimu mtanganye pia mwone haya mshindwane makafiri dunubi mshindwani nimelasho kafiri daena Marine Le Pen kafiri watanganya no ili watowe Barnier François Berunge yabo gudori ndinda jao au kangu jokana idofanya betisi et partis comme les mana ngwajo tanganyana pour l'intérêt supérieur de la France nyinyi mtoto ambaga mozo nentiyo mjufu moya za mshenzi uo samba no wandu zangu wa mjoizi yode likalima waduko hamba mwenefu za yenu siyo warotensi hanyu wa mpashiani wa mkakiani wa mjambiani wa mtunjiani wa mnyaliani mjemjuha baselebe ala Muhammadi majifiri wa mde oyene mwiti la para mwiti tuto banutuanza nonemba ito adungo uvura mwe la para jau la para jau ejarabu kwani basi ajali enyiwe wangamize ntinyo ma opposant wallah tidomna dabagu parce que mna dabagu hapari sama matui aya pashi yangu ya nyaliyo ya kaki yangu ya jambi shengenyi wandu ume nyondu mdona hamu ndasamda na mama mdaru mavoti emana mtu tanganya hindi bafanya je washenzi wao kamtona kabelu mbajini kama mparsa mabunjilo la mahame kamtona kama mparsa mdu mahame mparsa mabunjilo la hambu emana ba nyinyi mwambaga manzo manilienti manzo misove mtu shundo tanganya hindi bobaruan ashaye woda ena usufuma bidibana wao na kipia hao na metra mahamudu na mdobi bala donda mohoro no usibo ba wasibo amantudo ba la mumtu jini waungwa ona kipia hao ba haiwan wodi arumeza fatuma wakawangwa jimana audio wana down ya rangeti ban kam tolo kenti an kenti na mwenje na au banu mdode ha mama pa depidi
ekemwe ndaru mwamna majilisi kamchuchi na bana bokana weifakiri weda niko hazevoti weiki mdele hamana kamtudone ekemwe ndaru mze majilisi emba haduwa basi yetungo mgetuko mtedani chao unu aina dakika waruana diabeti faransa pia waruana diabeti yo tola ina bahido sukari nene magato na isuzo tipi bese nyimo ne mnate ngodiwa zuka wede mshensi ya ndani funka wede ni buhaze vote wanambia dinga mira is wede shangwa alao waringe mafoto wafanye sendini pia na mtanganyihe sababu densi ya hanyu na mfanye jema kafiri mtanganyihe mtowe mshensi woda daino wa msaya au banizo na ambilwa so kweli bo wakomori ya ukabanunga mlibo wa mapesa mdofanya sambla wallahi ngabo mdiamba ukana shabanu kamtina madimfanya au yatuka mhundo ndo msaidieni kamtina madimfanya au gemje mhundo ndo msaidieni kamtuwa maka mwenga o hende harengo wa baba wenza shonga no wazazi wenza shonga ne mafsusu wa tangani bamti yono foto lelo mzaze udodi ngoni hure harumade bunjule la hamlebele na mimmo de ban na mimmo hende halebele mzali hende halebele msuwa bia kanwa ma aswabu shiman na mimmo kwe ban amlebele yaba la mtujwa bala kana hindini aka zila ka uchuza pariso aeroport na mimmo sainu mzade da himida mzade ula mlebele na magaliba nuju wa udingoni hune na mdoga udingoni ban na mwene mzade to ivan madanze mwene na mdoga mzade ulo ban toi amlebele toi na neema za msomo abolozi rajo utajia sisi harengele jila la kanguzi la Muhammad Ismail ombe abolozi katwamba ulozi katuka usaidiaje ulozi abo katuka kufanya shindo na ulozi honda banu wanafanya namna mtuka ulozi mfi mtuka uzi conserve ngemo ndema zihuze bo malaba espace maritime ya Komori yo ihuziwa bahinga bo mzade toi ulodi ngoni bana halebele mzade ulaba tida watu mtakile bala yarenga bainge mtiba la ya mwezi zao yabo Allah na magali roba na magali na mdoga lodi ngoni roba ripanga ya ukangara nzawe hambu ya hatu ikendo roho ya mwene mzomlebele mzade wewe hapo kasina neema za ulozi kasina neema za dima tu amlebele tole amlebele toi abo mani capturer ranzi mjomwa rapanga amjo enamna mlebele hapo ya ukangara nzawe hambu ya hatu de hambu wa ikendo roho ya hankiba ya hensi inshallah taala mani capturer banu mwa kasina neema za ulozi kasina neema za dima kasina neema za msomo salino tseli ha ezinto bya ndazibizimu ndazila mwabilo sahabu shimati ha toi ngamuna namna mlebele odingoni hapo imzade u tu salam tak abunga wizona kantanabe nyima opposant wa Komori randi mzee Ashirafi uja gouverneur Hassan Hamadi uja wandu wa Sambi uja Mamadou uja Mwinyi Baraka uja nyide maraka nyensi hatu wallahi bila heke mkama opposant makau sikini nyensi makau hwazwa niyo mtsanganyo abe ewa washidi na mjari juha pia ndari mwele bunjilo ndo hubini na mjari juha pia rifanye jawan shamda zamdale ni mrai hemna riali wahahe emwiti warenge mapesa he Komori nda fanya tiriko na kaskete azita masahiri ajari ngwa zata hanyuno ajomba hanyuno anasha hanyuno wabebela ngutu wabe hagruwa agboishi na droite yedi hazialo niyo banyumda semdoba unungi yo terrori na mdibe barti ko finalite na mdibe jaw basi kabiri hapo na mwabeze partizanyu kasala mtaka fahari ngamjodo amba parti molina kom guna irehemu IPDC mguna irehemu jua Allah yarhamuhu RDC mguna irehemu ye Orange mguna irehemu c'est parti ça nyuranzi janvier février ngezo kama marehemu kabana kwa parti ya wotena abunge kenywa raume ikaula zimu Orange mbeza kutegele na rebeseri ononieti na rebeseri ononieti bana kati musubita mboko zani ba ngwari yao mtijombe ula wa parti kada na mwebele parti za nyumji bwenyide makamisenti shaka mumlabi yone kabelu daino sfa jadi na fakra ne mnada ba wazali wo ekaje subuti ya terese na mnayi wallahi ke wajwa kabati jeshi moti ezabidi ene jeshi la Komori wao da nyisha da bomto buje da bomto shinda maji ordone basi ti puluani manamshe mtukufia manjeni mwambieni ya ukana ekemdaza haina katwa jofanya bunjiliyo na walanda wao wala wabajini na waja watanganya wengi na wandu wa hambu pia wabadawe wanga ndo ikoni pia ebelu mumbaba ebelu mdawe kwa wewe haudo alamani do bari ni hondutu azaliwo haudo do kartala da enezita ne magori liko wanti wa Komori sha mkomori wallahi kama mkomori ajorendo wa Komori zitwa bia zino batina maji batina mwenje batina msome arudia usikatodo wao hifa
alafu nyinyi mwabanga nyina parti nyinyi mapolitiki nganye parti zanyu ebanzi parti ndeni zinu ha zinzi parti namnikubali okazi ni parti za mafitsi ejua sambingo tukaufapo na banyide parti mlawe njiabo enge mtotoa nganye na ndushi himtoa wandu majana maidi basi watoto toa zali yo myeusi UPDC mzenge na mvu watoto myeusi RTS orange na hizo pia shan kairiba hane parti zanyu basi eka embabati maihunda wallahi bati maihunda dabukana lan akuna fi yawm minhum amma bomgunti par jukada mina makafira sha wallahi gemi mrumdo acheke na tufanya cha jo wene fuwa balese bionda wa magari ya wao ma jukamono yoka ikana sona na gari ya fatiu ya bram dugari ramwani mahafabo pia da nyino roshan tijada na magari fatiu wallahi lima kamisa ni pia kamtashuka na mungu kamjama bega mtuka ufikiri ndoko za votitsen wandu jambe karndora jipange tsofanya shezi vite ebani kamtushina mafanya bango ngo mjao ni arumuze majilisi za hanu ngo jao arumuze torabu za hanu ngo jao harumaye mitro dahuni hanu kabatushinda fanya ba organisation banu wahisi okana banu ndirari yanga ko sawa na mwele baka kairi wa ufati wadunki ani to kobidi mbia fa ede ataizo ndo zapile mukajana kama nizo njani dore mele kotiwa na ba wadunge ba wa utu anadamu wadunge ba wa wanafiki ba hitambira banu wallahi ngabo wandu wenji wanambia okana banu bangi hanywa mlibao hidrokarbiri bangi hanya nganyina mishaharo hazali wallahi ngabo wandu de vacances waundana na wandu waone sokana sina unika kopi shangali yabantu weisi deri mliba usi umverse ya chau ngabo wandu trezori waonesa ngabo wandu walwa mashirika ya waone sokana nyima opoza nyinyi wonchi hanywa mlibao mapesa shamnyezi mgungu jo mwadhibuni Mwenyezi Mungu anajalie masiku ya hijuma yinu haina mtu opoza ya bangi harumwe bwana na yenge handrabo Mwenyezi Mungu na mwangamize daine familia hahe wahisi etwama ya watinzo wa Komori Mwenyezi Mungu na angamize haina mtu ya bangi daula ya haki yerenga ndongo za huni yezibeshe wandu wazali Mwenyezi Mungu na mwangamize daine familia hahe au wangu ala ushaharam Allahumma amin uwe upande na kanzani mwambieni ukana ekensi ya hatu ironga ni mnamshenzi uwe ni mnadaba uo sababu nda obo mwinyi baraka sababu nda obo fahami sababu nda we bo maopoza mbloko mori mto ushindo elewana na nyimone makafiri ya Faransa warenge aya wa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kam tushinda mataganya umuliliwa mfungiwa wandoshani warenga kwa tukura sandeli watatani warenga kwa tukura uzungu wano no swa parakilo pachulo wandu ndendo bayitona mana pia haina mtu danyi wa siasa mdo yapo pia haina mtu danyi dorongo wa emazamba haya majamvi ya omtuje wede uduko cha mchibu libanu haina kati wala mtu danyi kabatugu wa mdo ya mpaso ya manyo wa mtamba zabo empare mwisho ukaha jawa jange pari nguzunguli ujo kada tuja huna kangu tukana wallahi fari wala katuse wala jonta shono de baiga jona kwa ndia fungo umuri wa mbakisha wallahi kama janvi daina wa tusuitwa jadu suile namna hiyo wallahi majamvi na wa imna mapu humo mbeni udo hun wallahi kwa tusubiti watigele mala wa kana faringi hapo wallahi landu kwa jatu nyinyi ngamkonto da nyina opia o majilisi lumdele sentede inu shughuli inu adanamila yadanamila we mruto na majuto na mwenje utona msontra Mwenyezi Mungu naangamize o anafikiwa nupia hawanza rabbal alamin nguna wangamize kabla ya hangamiza asante haina mndulo mnafikie bwana yenu haina mndu ambaye opoza wandrabu haina mndu rengo ndoko huniyo sivya Mwenyezi Mungu namangamize kabla ya zali Allahumma amin shana mwene haya baurisa zipartizahan au banu kweli msanga nyina mishahara mimi tsati jitora mimi ngabando kwa tabi ukomiti jokana ngamjofa bana une dembe wanisha bwana yinu mimi ngamiwano ha ikhlas ndio maana nisibitiwe na besa kweli tikaza yao aba hanga mjio ba watate odome ya wanu wauliliwa watona maji watona mwenje watona bahindu watu hao upashie magari wenda wale makoti mria wauliliwa na hao ya wafungia watona maji watona mwenje watona rogo wanua tate wenza shonka ya wanua tate watona haya wanua tate masuso wasaya wallah shamtate mwenza irumbia zalo ya jone mwana haya uro ya fe mwana heka tusoma ngemwade kabati la pitali kabati mwenje kabati jao mwana toro hasini mwana juha mwa utofuriswa banke ya jwenda dole mwana mkoti jao wemtate ndo biwu ekamzati kadaje ukaza ya nani mwana kana ukaza na wedera maji wazati wenza zio wanu wazati nkasu na baba wanu shazinu zo huja asibabule zo sifa njoka uzamba bana wabasa ngabo sifa za mndumshe mwema na mndumshe mwi emndumme uloda honi yabona jwabo abatonga baza sifa za hondo mewa ino shewai na mnabi ya etedera ndiseze sifa njema ekamndumme gena mndumshe uloneze sifa zinu na bakiyo abayatila yabo bayendo lawa yabo salamto ekamndumme gena mndumshe uloneze sifa zinu na juhe ya tawe bainge tola kama jana shenda na zitowe yabo ya yeuhe ya tawe ezo sifa njoko zimbu wabana era diseze sifa njema ora diseze sifa mbi randi sezo sifa njema ode sifa mbi ba ezo toa bia lisiona usini wandu wajuonda done makoti ote mndumshe mwene wallah
kamdum shome maya onokana mwaname mdumma haulo hafu mwaname mwana haulo hafu mwaname mbaba haulo hafu ndo dore mando okoti wa wanadamu wai mwanamsha mitami huli yaona mutwi mdumma hahe mwanamma hahe mbaba hoana hahe mwana hahe haulo ya hafa namna ina mamba ibisona mana jenda dore makoti wo mndu mwenza shonka randi seze njema ude zembi na randi seze mbi rijoba eze njema keti mbaze njema hamto jwa mtu amkeka mwishe zembi ngabo sifaza mdumshe mwe mdumshe mwi wantu ya dole aulo na mwana wantu ya dole ngebidio yaambie ya tundeke mdumshe ngeleze sifazim au ngene zinchi mathala ni moti mbili ndaro nentsa ndadaru kare na neshenda 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 wende la sifa 20 ekanga mdumshe aruma sifa 20 katina 10 zamra sijaja hamarugo yabo babo jioni ngabo ya wahia ndo shindwa nero ya tujo todo da honi abo basa jamba ke jwa wenza mnduna soda za kama katia linyi kemdo mshenge de sifa hizo na tompara benzo kenti wa baka rogo ziwa nzo baka rogo ziwa ba Swahili ngabo sifa jema na sifa bingo jeshi za bao bana ujodimizi wa manaha la mdogo jedo ishia yomba wondo ido fumula wondo mi bismillah mdumshe mwi de mdumshe utuna irumbi aina mdumshe woko haina yanzo yambe gutuhamba katina irumbi wongufanya wazi banuka tukata rede chako tukata chako kutafanya chako amsapanya ola mdumshe wangu kalban qasiya omwo wahe ufu katu hisi okan wenda ajo arwa wa makarito iwateshe unoshe umbu emabawa ya hoboha basi katina bairumbi almar'atu ghayra atifa katina bamba atifa katina pasepat katina bairumbi kamduga namdumsha maduo salam tezjo muhunda akawongu joroha maiti kirasmi udona ilo kato wazazeke wa sawa ni sinema na ndini amadu azade raija lolo zadalira mo jaf kemsam fiance mwishiam zade mimi mzaza hamjodo mwaza mzaza wangu zona wo mndo aba restaurant mimi mutima pesa karto hunda wewe yabo basi nduta ndo aba rata sinema ngari mimi mutima pesa rati toda sa utaberogo mimi mzaza ngarjo mdenga jado baki hunda honi mwabe rati bawodo wa madu tuka utende udo mlapiza no mtimba zena kamda shi ya fiance ngwambio andisio mnyanya uo mndo na chao kemda shi ya fiance wende urenge ba telefoni ko yangali undo kazama kweri na maidi wala ngwa nzo ula muhunga ngwa nzo uvuze mbazali yaitra ya udhibiti balenda uroba mdoba mino poro hamadi mi uporo Sulaimana mi uporo abudu kaze abudu urent ba yo atarjo ulo la bongo jo changer darengeze kweri neze ponje ba hebanda we mna jomba wa safari ni mna veke mon cœur mon âme oui chérie mimi non par ma raison de vivre from mon oxygène ujo kazama dina ubiyanya ata wa obanda wewe banda we mdu atwaribulo we brushago wo eti on telefona yoni para kada mimi bombo oxygène eto dara carbonique on ikase oxygène ba wasaya mimi yoni para mon âme mi de roha be mon amour bi wala akisa kuvize wana shwahe kwa jo uregeza mvyo waje wanafanya bayatemba ukumbila jo wisabala et téléphone ya hamadi de téléphone ya mbaba dobi de téléphone de la maison de téléphone jao yafanya jemdo monsieur ndangale téléphone ya tundata ya tundra anti urika zo jinnil azraq windo bi jinnil azraq ya pare mdu shangu kado 25 jinnil azraq jinni la bile mdu mesku la katuele windo pare mdu shangu ina wakati obaye mdu mbara téléphone bala areke téléphone ya hengu paro numero atoreke téléphone ya mdu mshengu paro numero ila aireme wala undo ya hede isoneo wanele zina ya nikaza jinni la azraq ariu para jini la bile na wano wadori eda kasama keri na metuali mona mu kemrungu antu ya lole ya kendugo za serio abasa eziema tina yao ziema zanga yao zakana mbaba ali au mbaba hemana ndila mwiri wafikiane ujodi bala la mshipo wandu wanje abo no ubu wanje la zibani wasambaliane mbajenge mbaba jatani dalal tinirumde tsira kana mimi aina mahagar jodenda da ubi bara para ruma bara stora bala bakanza ya uno yewe
ya ule rotsa upara muda mna restaurant na makudo kufikiri kala aina mfomo tina aina yango jona na makudo iyo imengoni mwe imenya uzelo des promises na dabozini uwe hanza mzaza wangu so afi uwe umfulia uwe umpasiza na balaye katina jana mzaza wa shabana ngwa mzaza aina shilio ya dia usekuliecho bahimzale utwandi seze sinema ne madzina ya monkeri na maitiro bazia zia utijojo nisingamanya abantu hambeza kweli undoni paraba mino upara ali mi upara saidi mi upara mali mi upara abudu tetoni kazakana mimi tonamu tongeri toton oxygeni marizonde udafanya mafulera utemna pota hangu wenye sinema bakabatulo naja na ndola kabatulo naja na mrume basa nduka zomba indro bwazo riali kwazo tahabu bas atwatata hani kwa tsaro kwa atwaza ukumbi bas eko ukumbi ufanywa be eda mtondo wenda mlate wow angamia daona ukumbi basi ndo utohuta ba mazo ni jirende ya mamisi kari ndo rafema shishio pia gamfoma shishio pia bwazali wako muri aina shughuli ile ndo baleze sifle bana amfanyo ma carton jaune na carton rouge bas ya bakia bas unaona washodo to eze carton jao bana na shanywa nore bana na watu shenda wapi watu shukana ndo mashuhudi ukaona mna upepo sharu maizo jana sono belu na mna upepo ba wanu maswabu shima lisimambiani shuhudi ndo mshegu vayondro uzine kifuraha hatartibu kana zinje mazahe mwana karibode shai sinema ya ukana ili mreda bala sifle pia washide baneze bafuzinzi angamiza tibuda mtoishi ya pia ngono mndu mzazi hapa shabisi habari karajoka wana na bono wai habari saritade karadora rekaza bale ele fele ke karadora le fudu ele barakaza sabusa karazi babele lo kutoka mabala wala mndu zabari bani tobia daibin zila des wafu mashishi yo pia watatanyo na wanashanya rumuze shughuli ono maga mudaru mashudi ebani zabari na mtaskuba la sifle hapa sababu ndubaza zina rumako wallahi baho baba ay bana ora kajarini ka tobeza ro shughuli libahe wa baba wa ukama ngwa safiri yo mbeke ola urongole shughuli atatu usabunti wala tuzo mnadi ngwa ro mwimili kwa zo mgamata amano anzo sembedumi ngomshana ni ashe waisa roha ebalageda bala jeranyis yani kwa mfelo punga onda wallahi amiro bwategele kwa wale baba eli bidati tinoona kutina sekiero kume yabo ni kama razori badili sekiero kume basi ranzilo no wo mwana mandu zangu ya andra ya kana fiance alafu ajaenda zingaro andana na problemu mdumsha mna fiance ola kama katumona ya jokasha kashende basi wana wajaba kana mimi ranzile safara lelo ntwanza par josha mdumsha ambe mwana amuru mwana oxygeni mombebe dazopi ezaibo mbebe yo Facebook kwa ina nzu yangamize mru mombebe ele kalima David telefoni ngio mbi uditsache ma telefoni njondo urongo sana walange Facebook ngasina mama jana maili ngena ma ami ziushenda na mikoshenda salam toko haizo tukufu na rende haraka je suis fambi za mndumshe kamgena mndumshe amado ina parele shahada au ya juhe ya tawe bangu joro hamaiti kirasmi ila watazanya dunga tia kuna uro uneketi de maiti mgo event kwa nduda nyika na uro hana muhun mndumshe do kana uro hoda honi ununa mu suifa ya dunga boyindi mndumshe mwi we il faut ya hanti ha condition mimi kam jodun ka shanga manzo nu washeja mimi kam jodun ka shanga manzo ni devocation mimi kam jodun ka sheka ngo jon le hen mimi kam jodun ka il faut ya t-shirt shaka na wona na lolane au silam ngabe da uzisokana mdulo la hawema mdulo la hasuraya mdulo la nasaba mdulo la mali ngochili tunke lo atali arba limaliha wa lihasabia lidiniya aljamali ala fawsa ewe ulo la hindi aina mdulo yako na mshajeze address ewe mndu mshaho mdola hindi ezo sifa zakane mndu mshaho sura yanje maswafi ema etajiri swafi ena saba njema swafi yeye mndu multazim basi hauzi siwamba ewe gazesh mndu mshaho mdola hindi abati mdola liwajilla wasaba timdola heze aksida za jali za mbi wa mndu arumuza sifa nne za lazima mndu alole mndu mshe kemdu mshangeni zo kahati yalo niyo sha tiadalo yedemani ya Misiri eda yalola mndu mshia one makiaji ne shu mndu mbeba one mndu mshia na makiaji no wananyile ne mna gauni atuka malo la daika ala poenda zaeda ya hela ya pwe kofia ya ilata ya pwe mafu ya pwe zedazi embabote ya lawa ha endeba henda tamna nokia amtiaruma bwala boîte la iPhone 15 iPhone 16 habari ile boîte la endamba inukado hena mna waniregeze mndumsha hangu ha mndumsha iti makie hata tini kwa kado alafu
enda buone boîte la iPhone 16 au ndo mna Nokia aba hizo ndizo ndo ni mtu shako sikamba wala umrengeza zila nyile zindu wala kama tindu wala shida ibata pia ilamba lash abongerenge mna Nokia wa ajabu woba dunga hinda rumweze swifa boko kemduge na mndumshe na parele shahada rambe ya mado mndumshe utona irumbi mndumshe boko ye violente abili mndumshe boko katuhanza ekatushuruti ngojo mashia au ifo mfanye haya au ifo mnike jao au ifo mbahize au ifo udokaja bili mndumshe bika yao katuhanza ya uweze daraja zahe izo yanza obasi la tuhibbaka ghairu shurut wala tas'a li jalaka katwanza ya dohi sikana gena mrumme avayando wanyata wono mrumme wallahi de aruma mbashuli ufikirula mhunga upanga nyide emyanze embahalu ila embasukari swa fine nemba amna boisson we yo to we gas amna sambusa wo bemba puti yonje maswaf unikenti be yo ba même nashingo ikiri swaf unike chau goto fikirula mhunga upanga nyide makaja paro pichwa mbailo haya havaeze nguo ujoka kaja siwa kielewe ni mdodo mdogo sawa chile aina mrume uroho yabo mshana mnikana malabara wana bombo bali ana bombo wana malabara wa ushele gejuzo ndo alo para kina na ndio ale itungu hula yale chao utiamba deotor aima mshimarashi angalia mbrangezi bagu to chile we yugudola na ndobi we bese udungola no we ingana kamafi iyo ganza wandu tu kana wengu bali wandu ngulondo ngemakinifu ngujibali wondo kutona mndu mtiani yo katebe atira abamba fobasa za fera eze buto azifunguna ye kawone mndu apuguze buto na yi akadoga wala akauroho dauni habaya abasiri ya zinzari na chatila jona ila ile farisa wala kauroho bao tsaurudi arkada bina wazaro kauroho dauna ba mndu mida mkuju ba wangu waka ngamroyo ambaye mndu utsaurudi mnuge ya wishele yasijo pariani abo pariso lelo gabo unazo nzelelo abo kya weni ulona mndu mshebo kagene sifa hizo nado panja joba nado mndu jo mtsori duge na direct tso ileo hai sifa ya raru boko yo ne soka we mndu mshemwe za shonga deka mndu mshebo kutina tama naye ka izo mtojo fanya kana ushindo zifanya we mndu mshebo mweza shonga gama mwana mtiti abugo jabal kutonda hadiwa zakacha sime jekata sibe kasi hadiwa so mwangu mwanada nguka ula ni emachia ta ya hula ya te passer hula ta kula uparo joka kama makine ke kutia bwaragezi mabizando kwabantu ashena mna yo ndo cha patu fela mna hiyo Allah ai ngo telefoni hata emba shahula ende mwada ya basi izo pia zo chiri madani hichi abundu amado mduka mu internet aliwa zakacha libeze factory hula njia mwa problemu honda uche kutocha kukwendele ngabwanda umewe nji na ndashe wenji haina kati mdoenda komode mtima haja gutondeze facture ke zaliwa undu ele da huli menye ha zenkudi ngeli nukona haina izo zontipi enda ba kweli hai esifa ya sada hivi yoneza kama mndu aini uloneza sifa hizo mndu na parele shahada au ya joya hatawe ya hinsi tola kama jana matano yabo aina mndu jobiro mndani ho yabo bandaru yabo ya regeliza hai mndu mshemwi de mndu msheboko la yumkin an ta'tamida alayha nous kuna uparjo kufanya confiance tu ne pourras jamais compter sur elle mndu mshemwi la tahtarimaka ikauste banga fikiro ndo YouTube ya wenena mnao aitibura na YouTube TikTok kuneze twabia mina makaulu mai no kama ti ihtiram banunga wana na shwao ngawena baba ngawena wazazi ngawena yanuma voy yuma sulari banungu mme laysa takarkal untha mme adede chine chao shamdu mshe uwe protegewa wona ari uwe inabote uwe yo poashe haraka facilement ndata mimi njaro dara kishole amadi otu hamba kana maskine ex wangu jaye kwa mjao hao abantu ashewa bade mlevi Misiri abo mlevi daula ikuteri mbili daula ikuteri adatia aishie atia unaishele jimbo dalila arudatia unaishele jimbo dalila aizabaya bale ikuteri daba rege ikuteri ha abiza jirinda
zolo ikutoria mashio maili ngetungoni rejeza ngonzima mi anemana na ulambila matondesha zindu difera aikabwa zadena mnayo ujatwa ira mbayi wakerati oto ndaidira ino kitile na kautsaba like obili chao ti hambia chao jeto uzinga manyata bali bano wakati banyu mojo pihana hii chambi to familia ndu ali abo banyu wakati njo bambari wale mbashingo ufikiri wala hii mshindi ni wakati yede mwanda wakati chao ibana tambo jo bali kutumbulia njoda huniranda enyo dalie unibedila chao abasangwa ona piège aba wanawasheke wanzisha mru me barua watoka naume anondo ajabu alafu mwanzo kana boshe utiliwa zendi ni na ubeli namba unitashie banga mwanzo jao Yasmini na ndobi na Elizabeth wahamba wema Yasmini na la reine Elizabeth dobi basi wewe atiwamba Yasmini na dobi wana hamba wema wote kanza dijoka usome barua baina katoto amba kuja one barua alafu wanaanzia madina no musizoni ifasira wo usome message pia abo utambe hudi wazemba yendo abongwa mfidi hono wandu na wavumbwa ukawa hamba wema ezera kabati mdubano ya hamba wema utoja wamba ukana jao ojo kanza jao sema sala ngujo uzisa pure shele ba ngabuma ba menji nese twa bia runo wandu washe harume eze shughuli wandu washo o matwaba pia wajaza kabatu jondeza haya bweledo ba himdu mshemwi la tahtarimak yeka ustehi keka wisi kwa mwanadamu haina mdu msheboko emdu meha njoda honi kajaranti haina yafanyao yangali mdu mahe ba huo mdu mshemwe za shonka na kemkudu na kemudu na kejau haina mndrumshe mndrumme ujoleda jusa bakarito avunzi yayo awala haja mduka jarate telefoni kajarati hizo yafanya meda ngale mndrumma hahe ba huo mndrumshe mwenza shonka huo mndrumshe mwenza shonka yabo wote mndrubo kongu huwazo reka ujareka kuja yourself mndrumshe boko ashindwa nero nguvayo na mnanzao harongo we na mnanzao hende ihwe yanzao mufritwa la tahtarimak wa tabi'atiha mufritwa hatubuzu basi aina ndio afanye kufanya kama tu shindo ha maîtriser mtu mshewu vaini bayo yongo do wasi kuna ucho ndaro mashuli ujelera kata wana ngo tukamba hito watu tu ufanye hizo nzao watu ndoda honi walisho nzao ufanye chao ngebidio chao kwa idema excel lo wadu wapi mengo nimbaza suifambi za mrumshe la tafiqu bih kuna usubuti umfanyie confiance tide konti tindo wana tidele daho ngoto to ambaye wala huzu au wati wandoda honi watu lazimu au hanji yarumwe konti bala sisi misenje Allah itira ufanye sa rusulu tira ufanye sa rusulu ban wallahi na adib ba hitende bala ndumshe aja bala ofundi faha je compte sur toi tamende bakabati mala na parenda na fanye sulu ya kakeresis katima la na parenda fanye sulu ya kakere eda kensi banga mtu fanye sulu e banu uredeche ba katuna bia unabi ezo afanya shele ba okeba no sisi msenje majiba e uredeche ata anjori ndera fanye sulu ba wapi washuli bala wallahi bila hagati ya njoko ufura ha ino afera lelo oya magulolo hena ja usikwalelo yona unu ula ya womna foti wa indeli sababu kuna beza jiri shele tondo tengo ni hapo mndende ajizingama nyabo bamge bidio mndu yake amangu mniko haki ya unike kwa kati ilali tsanganya zendogo basi ujoja wajizingama nyeke mndu mshomdo wao mndu jamba uende bihenda njia kanga chao basi injia bale mahadi ola mndu mmehaja sabati le na tauja na watauja ko mndu mme akauja ula dauni andalo da ya roha jeri fanse sulu adungana na wandu batunga sino watu kantiba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh anu jau tukauja banu jeri fanse sulu na nyinga mjoa ya ukana wasulhu khair Mwenyezi Mungu harudi harambi ya aya zinji kwa wandu wavura na wandu wake watima sababa hata dazila marehemu shimeji wangu na mjomba wangu wa dohamba titoweza kuifuba nino hitwa ni pia hizo mgu ya zito ifubani timweleza bala hata wala wango basi mru mmeola dohamba ka urongo na bala shaula wandu alile joshora wandu zimeze mbapo uto shanga mumona makatulando zani hano ite baratsola bese kujola para unganzo ya bali bautu ya jende yanu mbao buya wekeri jware zatu waanzana ajende ya ndebo tio wewe homomon bas bas
tababala ta emromea ni kwa rongo hanya militeka tuna bani wengine komsie na mnaili alele para kikaturongo basi onji yabala mjwaka urongo yao akamba habari tiyo basi amtwagalo shati stilani wabika jota wikanda mutiporo joreje atomdani hunu tiporo joreje ufunfaha naam wala tatito hizi aya pia wa in taifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu والصلح خير وأخذرة الأنفس الشر أفضل الأفضاء أن تصل من قطعت وتصفح من ظلمك تميلان نجتوتيبيا إن الله مع الصابرين تجتبهتا تساتين فونس بس يعني جبال نقولون يا وكاونا بافيراتيو يا فيرا كويا بابو باتيلا بنت جاريتا إيه ndetsuta kemida bija jidawni tijabato mndani uhematch fundifa gamfanyo wazi gamliba 2000 euro fundifar izo 2000 euro zo mikazi jihabar fundifa tinjarma mitsango mili mtsango mtima wa tijiwa 7 euro mtsango mtima cha sabha ndezi na fera tibure ko bidire tirange 40000 euro bo fundifar tijikara tijiri zwana njaporo sikome mzadi wenda zirenge pia tunene na tunde wala renge mitsango yopia ze factory kacha kaulibe nyumba kacha kaulibe mitsango yopia tujwa fanya kaja wa kaja ura katira ruga fanya fundifar wachidachi na balaba henda walala upani gudwankadi ha ide inde mana tukanza nambiye una museo kana ebanza tongeza yino sifanya mambo dopsha kwa shideyo ha wanusisa biku batu sitonto wazambani no simwambia kana miamcho zili ojoliba yire kana uliba ujorenka ngokana uliba ujorenka esafara rilio yino mrume kufanya hazi tamtujua mrume wakaona so indiba kwangu liba ziwizi 2000 euro kaja paro komea mbayo enda njarumwa mitsango mili kaja ikomea ndumshe kweni ngodo yarenge mitsango mili yo kana tumili uhe yakatujua tarumia daubi ya unde bale nyumba ke juru ke tuli baro mwa mwana ndeni ha basi ya kibara kama tunabia mrume kana joinza baba databa derifanyise sulo heze aya nazi soma banu pia ngeti jwa tidwamba joinza ndajomba uchi Allah bila tambide mali atukokiria lembe ona burusheti wanu nene shaula shapi wanu weizo ya wana mgwae mapesa au mafiti show aminifu wa mrumshe yoro muhimu kabati ulo na mahaba kabati protege mtu kabati wanilio mtu chabwezo ngo Facebook basi usiku ya zalwa uja kwanza yangamize mrume daila rengo na makopana wana makeri hati ya bala tadamo na reso morezen do vivre wewe de mwanza wanutumambia nukana manika lazima baseni ujoka unjoda honeka wane mtu mshafumbaria watide tike banwa oyata mndu banu kwanza yanitesa uya ni baele swe matowani ya mtowe hati tike oya sisi imsenje banu bese banu ngabo nyikumbi kume kwanza yanakamize bana basa banu bese banu ha ifo abase utwaona mndu mshafumbari ya mndu au swiri ifo ya renge emnasuri rwona ide mfanya analizi ngujo unokawa wala sisiza hamaji ngwazo utataziza au bala ngwazo ya towe mdoda honi hula shankuri yotu jodangu wa osete mwetaji ifo shezo kasi tabasa atajeja bare yanu belaini yani kada bele masuala bokomkwa tibulemba bzando lazarede amande masane mede yapi yazi hawagari jaru mwadro ube abunge yabo watukufu mdumshemwi wokushindwa wamfanyia confiance mdumshemwi duo kwa ajite pasese ngo pia mfanywa ina ntao ngodo iho ya ntao hava ina mna ntao haagishwe ya ntao hende iho ya ntao arenge karta fanya izo ya ntao ana mkomate chao ngujwelera ya ntao nguro ho ina mna ya ntao izo muguni mboze swifa za mdumshemwi ulona mdumshamandu ho ekahara namnike tola kama jana mfukare yazanyi so mjinino mrani yatawende sahe bangu jola wa maiti yabo mdumshemwi owanzani wahe utoka nza shonga bomwambie yahunike rudungani bomwambie yahulie gari bomwambie yafanye cha bowe banu kutuza ya rahe banu kutumira rahe banu kutucha banu kuticha ebanu raka mtufanya cha banu lebya la mwambie huwashie cha mwambie mabani yao pia ngwandocha mwambie banu kutofa cha wode wado wandu waji kawona mdumshenge ngudo utamba wandu wangu wanabacha wandu wangu wanabacha mfugezi kabaya utiro heten ba wo mdumsho wede siwane hawo wenge na relation mdumsho ndo nasifa madiso Allah mdumshemwi mdumsheboko kata
ikaunuka yale mewa winge na problemu hao winge na chao mani mimi tamba tufanya chao bani mimi untibe anje ntume bangu tso anje ntume chao almadinga mina rugo nimwambia wewe yinu ngeita conflict nje harumwe ze dola bonsi juwan bisa wakomori wafikia na ukane mimo hao wafanya ukumbi wavai wafanya ndio objective ama wakomori wa Faransa wajua wafanya ukumbi ya Rumasad ekakabati ukumbi wasali bainge mndu mshego kutoka miliarderi bainge kutoka haina ruga tukanza na nje malene na nje problemu na keka kanaja mimi wangu mazoni wa jirisali ni panando joadise wanione bwe njoka unjia mwindi ni basi ekayo keiti mndu mshego uona na ngamie hapa ya tiparo jona mndu ekeka tufanya ubwabwa le kumbiranza tuta hawana tuta yake nafanya zina nafanya na jukanza haina mshenzi ya jombali haina mnaharama jomdondo ayo borado ukumbi yode sharuti hawa komora basa ne maulama wa komori wazijuao tukabati uzambo hizo kabati subitazi wa usu azam mndu mshemwi qilat ad-din yemshashi wa din yekaswali ngukazoina hata ido buri ha ama magelwa ni mitsuna na mabu gufungo manyile na mahindini hata inamna yanzao antina vyaule zeze nyile antina vyaule zeze mafuti na vyofanya cha wewe mweko ni mweze sifa za mndu mshemwi katuswali ezilera za lazimu ekafungutumu wandu wenji wala wawasilimu cha wajondo washika iribahi watawa wanatsetumu anide kata ine kati mimi jau kila uwa mimi meka kujani kachao mimi jau mimi kama jau musirifa udepasa ina bandu waona kutwanza hule yange mateptenyi ile bana ndio ambia sio chao mnata mnadi ni chao keja kutosha kunika chao bati wana chao wa Facebook mnduli tasha Dubai mnduli tasha chao haina bandu wangu tusari pima pesa basi yao yatashonka wakati na jabanu utaona ngutu naambia ndio atendele bali mwana rende ndio atendele raude chao je educatif sabe je educatif angebidi umwilie zitu za umsegeze akilifanya hasi chamusayi wana mobile ndio mwenda sana bari mrau lumbazi wana bairi na msahi wana rongo wana hatu waduka intelligent atiburo watu una rongo wazijuao tibura tunga babuka janda ni kweli tu achundu wa bange ujundu basi na msahi mjomba ya mlode wana hatu kwa tima intelligent wenchi Allah kwa tina suivi sikarudungo wana hatu namna lazimu 100% sikaridungo wana hatu namna lazimu kairwalo komot aru bambo sujukana haka utwali yana nzana izo zontipe wana watu watu kana kabati undo baki general wa washashi swafi ya unda katino dunga ndogo wasa winchi wa wana umeba sikwa tukore mandu mizinga no mizinga basi alikaja honda likweli alikaja honda pharmacy alikaja honda jaura ngamia basi artibisi joabezo sifanjema rawa za leo ja ndiso no mbele aduambi mar'at muhmila ndumshe negligent babisa sano katsa siyo sakaja fun babisa nguo kajave ya katre panya na boizo mndu mmeba henge video azifanye shele shamga juko jaru mndu mmeba wando umeonze shonga thiabuha kaswira mndu mmeuduko vangu mfubi haku wendo wazi wala katsi se valeri ya hai katsi se valeri ya he mndu mahene shosha he mndu maha kharija haina kati twanza todonda o todoro bano wazade ngwa no ama kiyamage juka ujabara bo ntunje za hondo khairu na dhifa yomuhumila pamba bizango za fikiro la marehemu kokwa mndungulo nti anaja onro pamba baka unia paswe baka pai paswe kefuba baba itubwa ketina baperele yo achipulili yake ama ha unjame utika utandende ani ama marehemu kokwa ngwa aroha bobo mwenda hubini ha he abo juu hai lisaniha tawila ulimemle usheba hama huneneba ai ngapo kapo unene ama mtata kutona kokwa kutona mwana mshwa kutona mdobi chao kutona yo hutole ya siratun pia ina rogoso hanyuna jomba hanyu pia ngujo ala utumwambia ukana ushe ziara ntatarjoni mwana mshwa kutona kange na kari kutona mimi tena bantu tibanje tume bana mimi wewe kabidi chao kutona nemdo ba rondo remontation et amwiso auladuha ga'a unegilisho wana wafuhanzaya apunge yabo haupesi mrumshe eni mrume ulona mrumshe amado ina parele shahada au ya joya tawe eka hamrongoza eze swifata zinu mruna angalia ulone zinji zamra sirongo watu ambao ala zonzi yani sababu dami na tumangalia tabe alhamdulillah rabbil alamin allah ma'asabirin mrumshe boko katina irumbi katina hanan katina atifi mrumshe mwi mrumshe boko katsuhanza paka intere ngojondo la shanga mazoni beja ngojondo la shanga mazoni yeshi ngojondo la shanga mazoni fanyanda nga shanga mazoni chesali ni shanga mazoni jauta uhanzo shaha shurutu
que shuruti ila wabas ngabo andu wenji wa komori walolo ni ma directeur na ma ministre hata mda jo licencié lo hata ezi jo kawa ngodo adunga directeur ulonezi hiyo shuruti ya ngamazo ya ketajiri au yafanya hazi mahala kadha au ya ke mrwa ezi au jau de ya jo hunlola banu ifati huwa numka mjoka mtu ambakana nguta wandu ashe o wandu ashe lo atuko ujitengeza ida wareze tenisi o wandu ashe lo adunga ujibe usoni mwa shayika na katajo joina aina bahanu uhende shaundwa wala wazadi boko ajala hao mapesa basi utsobure bofuti mdumshe boko la tasa itajalaka rajulan afdal katuenda mbio ya urenda ukana mrumangu kamanzo yake honori kamanzo mrumangu yake kadra kamanzo mrumangu ya hidaraja shaina mnalio na kaim dao au contraire yeye do anzo ya mndari mrumaha ngamjogurenga manama Nurdin Abudu après et adunga sui fabrika yao yombi haruma mdumshe la yumkinu al-i'timadi alayha kuna uparo jo mfanya confiance si ekodo mranti ngujoja hunde adiwazo mro omwenje asiwazo abwe madirishe la kile adiwaza kajadiba kajafua adiwaze mwana kajala haroha adiwaze telefoni umparata balangi hula mdumsheboko kuna ushindo mfanya confiance kangu jo regle mbabzango ekondo aumba hize ngujo darenge mapesa ni kwa ndu ho wa mzabadi ho yaje mdumsheboko kuna ushindo mfanya confiance la tahtarimaka mdumsheboko katuste ngodo hiyo yanzao halishu yanzao hava namna yanzao harongwe namna yanzao hareje namna yanzao na hizo gizono wakomora hapa sana muangalia arumazerezo namna wazinao ni namna wapayao ni namna warongo wao kama tuste mjomba kama tuste mbaba kama tuste mzazi kama tuste mrume kama tuste wanaume ha wamiswire kwa ono mdumshenge fanyo tabia mjomba wamaliusha hadi limaha wikatina mru wa msitiri ya pesa ya mbaba ya baba bizar kule chudoro ama mru mbaba ya isaleme waendojo arumashuri kutorongo wanai na ulanai na ubamu mru shemwi tabiatuha mufrito et comportement ya hae guto dépasser ses limites kama tu mru mshudwa maîtriser mru meka tuno maîtriser mru mshewu we homa mufrito qalban qasiya umwo fukatina bairumbi katina haja katina basantima yokawe yale miwane ni mteti alale chata juja bala imaba mtu yati ngamando ko jusem ya jwa ba basadero la tuhibaka ghairu shuruti yeka hanza paka gena condition go jomba hiza bango bando kwanza wale shango joni ya France go jole shango joni uliaga shango joni uliada shango joni fanya asali shango fanya banu lola inusu na ranzi lesa hem ndo napuli wa ina fanya suramba uongo todoni timbulia haina mndu yaniona tunapulana na mdogo ze anza ne amane kandrogo za ndropa kangwanzo ya stere hiano mba ubu basi hata najokana do ngoza ndo nduma ba haina wakati nduma hongu ndumsha hongu ambukana kuja paruka na janaye ukudo jenterese naye paka usiku anzo mwende mbwani ndalo wanazichidi amba bufundi faharika karati weze ngo kalima dino msade wenge ni aina mndu ndo haji sana katira vura na ngutoma mbio kana harimika mdogo za ndo paka ngama twende na ndo ubu na banemba ubu ino kengari ino oso hili haina mndu tujibiwa ndaparu jibiwa wa miche hata na eba emi umuchia hizo ya kwamba yoji warana mimi na bangu tuntimbulia ina mndu kutoma bia kaululino hadi musim deve ser TV siri chao ya duka hili mndu mshemwi la tafiqu bihi wa kumshindwa mfanya confiance za ojo la zonzi yani lelo miti de sababu okushindwa mfanya confiance wewe ndo ne carte hapo kwa josaza wewe regere hapo kutojo paroha au hata ya gamizeni wewe ndo mratizo wanangu tutonde ngabo ya koza ngabo ya haba ngabo ya dangu okushindwa mfanya confiance mndu mshewanja wa mafiti anania yesu danzo do handu sebas wana mamangu abacha wa manu bidin fanyo jar banu chau chau banu kata manu chau chau banu chau chau upaso chaitu hata dunga yindi qillati dini katu swalindo katu vayandro katu katina ndogo za dini yafanya namna lazima ani ye violent ewe mndu mche ulo hamini ko cho usindishe ureme mndu cho ure mwindo aboda ngusho nti wani wa violent kama ndo tsikadini kama nja don live kama nja don kacha Mohmila hajipulili embabizani ile hajipulili ya embabiza baka unisi na bwana boma kapani zipasu chefuba pambasiri ya pasuka baka bweka ngo ndongu amabala bala bale ngube yobonti bule kapa
emba nyumba ke kuna emba itanda yankamie emba mzanduko pia uomba muhumila kasalana parisezi wo mndu mwenza shonga hai pia buha kaswiro ngotodo vanfu bie ke kuro ya jirengeze walisani ha tawilo sho ulime womle ewo kutono hanyo ban ko chao nyinyo hanyo chao ban sisi riba haja tu me ban mo chao chao e ban ko hanyo chao chao nezi ndo hanyo na yo me kulimezo sifanziro mtu mwenza ulime mle Allah hirwono wandu ashe miswiri embu mede hasini bala atwa chabala cha undu afu warengeza vala bahemru meyo be ambiro shindoni ngwajomba hidu bashir la taslamu ya daika tawasili ya salama atijanza mnaba atu khiti janza jao sho wali wa basa ngwatuka utongeza mndu yafanye je misuri ya hibe telefoni au ke misuri ya hibe telefoni ya hibe emrume e telefoni haina dakika boshe utidua zemruni bele jao boshe shile bana ngatu kanza haina kati kutombesha SMS boshe bana ngeju kanza jao boshe ngeju kanza jao boshe ha odo emrume yakubona baya haina dakika mtu mshauri kutumira message mwanzo jao ni bele jao utidua ze jao utambe jao wakati la arige telefona mwanzo yokana baheda bati ubatola kandaro ambesha SMS habeshe mtu mshola si ubesha tola kandaro prepare ujo wenza bati ubesha tola kandaro emrume ala hazini bala haja ajaba alaja ahundum msho yalo kutseregezeze ngubona ufungano ti zaba izajire zeba lezi ngode vango pashi pashi ndiko joko kufanya wetido wanambia tuambia hivi wetido nere message yauka ni prepare ba untola kini jone zangu wa mtata wangu ha kujanira message tsaino angalia wani abe telefona yangu yo hibara nziwo tasi ha yo hibwa mintini yo ringa telefoni ndo ajabo nimpara ringa telefoni wala السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ايه يا عم انت سرقت تلفوني وطلقت امرأتي امزي ونوني بيا تلفوني ورودي وبيها مساج وطلق امرو بشانكو ابا اسمع يا رجل ichi hizo mwambiao emdu mchowe hata anazo bia telefoni haina dakika mtu unerea message hati ishtarili gibli unere uniulie univesha sio nukango no baya wangu tabaka kairini mtwala kia plasa ho timbesha yatala kanda rubatka usikini wadda bila iko no baya yana gega uwezi wa komori wahibia mtu telefoni waoneze message zenda wewe abone zido aneze kufuru wajota la kiwapiga hiyo Ikabato mnamtani hiyo mika mazo chao ukachuka zo mtsango wado vi wala utidwa ze kwa ngulodo bwesheri wala utidwa ze kabala olane ya fumvu wala utidwa ze kabala mdondo wa hijirani shama shahatu wala utidwa ze kabala singar panyo sari wala utidwa ze kale de sambu saba wala utidwa ze kandu katika raone mwana utidwa ze tiburo ndo meonji wa komori wa firo mtokeza kwa watu husabangia wa firo nzima ya bodo okazene pa mshara parce que c'est toi la bungizo zinji c'est thématique zo zinji kabatu usubiriyo kabatu stamil pia ngamjore ndi hasa wapi anamoja bajua ba mimi nti rende ha mdukoko banko pia kashuhuli kume mdume ulokomoro uli bazu 20 ah kwantu idaruma ukumbi kumi haina ukumbi abo nganzo gauni la mariage ndi mana mbakana ni mkomoro uswale ngeti ndokana ndo ancha bitiko bya nyezi nguna ifa de diaspora watongeza ritso ja mabu watongeza ritso rukamati shangotse na mbene ngerango na mtoka harumweze kana pei homdorite mdo to mnyanya nyimlimpa yasa aina mna haramu midenufu wa diaspora aina mna haramu joni kwa mnawiko asubita ba uso diaspora yile na mtoka hiyo mamieze kana pe na udorele pati mitsopa unyi madzi mana mtona de buhindi dobia joli bazi kume yabo yashinde ende aruma nyikumbi kume ende aruma marabo ende aruma wada ende aruma twara abu ya unde na wili afanye chao mjodolela ndako komjodolela na mabanga no wenchi kwa wendi walo yapo walo na magari walo nduge na hawana majana matsangu nezo pia wowiti urufu chakabati mrulo komori maisha na salary ya zikume ha waya jushinda dise mndu mshe yamfaze yamnose yangale wana wende likoli wasome prive wontipi ezanga mzoda kwa wowiti pia wantu afanye zuru hizo mana msona da buhindi aina ma mjoda hibi wiko na telefoni hote atenye diaspora kana nkata rumezekana pei na mtokai kwa mdo ambe umnyanya yule latini yule bwizila la ndahubini
la mituje aina katienda ya firo ya ibema ridi ya watu ne machamvia yake les diaspora 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 mnyimati bo shanti bana mtona da mwiti bana mtoste ho amdisa oni wa mdada nwana da mwiti na mchopia made bwafe mtuje bokomot bazo yo ubamwo wa hanu matate wakaubidi uvaye la lingana uvaye sahari ne suba yane shiromani ne de bibila hao ubishele soya ha ubo mjomba yabidi ukaze kasketi na kofi hao kamjone mjomba mwashili jana emba kasketi jo ka poende zayo emba tiri ko ilendele hata batiri ko bese la ivalanti janvier ya 2017 de 2001 wakati wa malo beso wazali jile chese kana mimi mjado mangalia no mshahara wangu mimi mjopo mshahara wangu ebana ushikoli bwa ndio zukume alafunga tukao zukume kwa tukao para zidonga leni ujo ya mridi neni ujo mira neni ujo wakwambali wafanywa jaujana ni mjomba wa sharabo walohali bao anrupia bao hali wambuko jangu wasu na ntimise darasa abonge hautimizi mdumshe utimdahafu mdumshe udepasi haku mdumshe wako ulimewo mlengo tojo mbwa mnaka ni majao ya bada kwa mjo hanyu ne suro hanyu na imiti ndo nafunyana mimi kairundra ti ekati tata undira ti mimi titahandola ni wandukume titahandola ni mimi titahandola ni mimi dwiri wala kaja paruka ndo mdia mtamanani ekati de mwana msho mjomba ya la opirizo juzi au na jomba ya tijida hubi ya jama mbia kwa leo au ika mfubiwa hiyo inga mle abo kanti wakama mimi ne kanza mdume mfubi mimi antamle na bala yengo tuko udo mzungushia bonti mimi ne kanza mdume chao mimi ne kanza chao ha Ebanyi ndo no Arabu no wazungu na mimi kanza mdume chao mimi wana mtao chao banu kama ndo mtacho nyama chao yo mtsakane katile mimi ko baza mitubu zinu ne mitulizinu na mdati mde karate ka ndo wanukana zemfiane mbene pakumba wala la wasiuka rati no utoda tsakara mimi kanza mdume chao wenga windu ebanu wenga badi marta mdume ba jambe mimi kanza mdume ulo na zenu kabo mdu ya pasio misiri alafu ebanza badi utoro hawenda waono wananyu olade mdumshe atukiwa ne mdume ngwanzo yaro ebanza badi utoro hawenda za hawenda whatsapp hamba bidao wananyu amantina uro habo emana mangebana emana nyuno da nyuno ambadeke kuja tema kiaji mitso huona amade mwanzani wangu uliko uro mpira bazimeze surwaye eka utema kiaji mino uona ukawede mdumsha hangu sheka usawende uyele ngamuone mna hitwa wana mafu eleva uvaya mitso amba olade mwanzani wangu ikenzi rele da amane karata yele upande wa hizo sifa ezi kwenda rifabi mdumshemwi yo neglijo wana ulime mle yo dépasser yetim rahafu yetoka na jendo ezengoza ezemfubi ye negligenti ye violenti ye ka fili hanedini ye todo hanza ezefaida za wandu za hebasi ye na wanzani wai wa todo mswaliti mwambia hudie jo mwambia ufanye jao mduka shindu mfanyia confiance ye yo ufanya ina yanzao hende yo yanzao habaina mna yanzao hadi yo yanzao hajirende ina ndogo yanzao kutaparo shinda wa nika ndongo za ukana yazifanye ye kafikiri namna ya uvalorize mrumba hautengweni yatunta hizo vayao ni ula one namna biduka ikangoro eka hanza pakange na condition atuko zanza de ato ngabando ko bulia mrume anaba ubu paka ngojeni kachao ngojeni ke carte ngamjifanya chao ngela pange fanya chao unike carte rans alafunga ba ngona ba wani viole Allah ngabana shole nezo sifaizo hun mimi abo yo viole amwiso de komu usaufu ko tina rongo na usodo undu wa wana rongo watiti wa isawabira amma haina mdulo na mdumshe ulone zo sifazini eke mduka jabaki abata uwo mdu mwenza shonga yonu husi mdumshe ujukana mdumshe woko ngwa fili ho hedini ya Kisilamu bani mia mwanzo ngabo tishia washenzi walola wandoshe wanzo wabishie na uswali ajova ebangdo jomba tido la mdumdu hazifa ya ndini chao hari hanze mdumshawe adova nayi wake harumwezerezo adova namna wanzao na udojizini sana ufanya chao mdume ujolela mdumshawe neze tobia zila swa ilamba mdume ya gehentehe zisi papuzi hobo katina manahe katuone tumshe urohe namna yanzao nelera yanzao habai namna yanzao habai hizo yanzao mdumshe woko salam sheka nguste ngutao idhini haina ntu yafanye ngebidio stehe mdumshe huo bo mdume ngebidio mbame ba uo mdumshe ndo amalezi uo mdumshe utotolea wana wema mdumshe boko yekana utetezi mwinji wa hupaswa shehitwa yo sifa njema ya mdumshe kembuga na mdumshe amadu wakatu ukaunjoda honi ojola mgochka umata jonjoda honi kabati doli prani bana wachide mamwa bata azipaswe bada haya ombwa nge maka ulio na damu basi chotira mtasi mwatabas
shamdu makinifu namna ila ulimba hindu katso udunga kata opa ya utambazele da mndumshe ujisitiri mtwahirifu ziunguza hai angale shetana yangalo wana yatangalie umndumshe okukenga wana ibaki taona abweni uloneza ngo izona do na baba mnguna shewe ya ubarikishe eni ulona mndumshe uloneza sifaizo alharsu ala alhijab alshar haina bahanu yenda ushangu jisitiri yavae yatijenda wazi iyo sifa njema enu joka na mndumshe namna hiyo uvayo ubishi yo ujisitiri iyo sifa kuu ya bidi mtu yambi alhamdulillah wa shukru lillah mndumshe boko sabu yabo nyawandwa umemdo yabo ze sifa izonga nyilizo yabo ha andashanye ze sifa izonga nyilizo aude za mado hule zila zomrani hule mndumshe bika yao toatu zauch mndumshe urespecte mndumba yo baada Mwenyezi Mungu basi na mtume abo mndumma kengo mstei kengo stei mndumma ho yabo himida Mwenyezi Mungu shukuri urenge sijili atushukr mndumshe hifdhi al-asrar mndumshe uhifadhize siri zoda honi otona mraro habale mndumshe nga filime leda ho pia ina maidudo da honi ula pia malala una itotote pia Allah nga bwandu nje wadungo unambi awe na kati mutwanza yani zabadi huo magudola via gra huo au hapa mnaende ni bana mnabuti huo wongo toni jaza kuliza bure wallahi kama rasha dungo ndawambia letongo lao namna hii adungo to asifambi mrumme wallahi katshindo ifadhisira mrumme mba moteri hobo ilete zebujike tsupata mbale mwene mbadala oni mpemba ndu yamba ndini yabo yalela la uvumwe baba no umfanye batiro shahata atile we ibasa fuma ume we nenzahe we yakaja we ngototozia ibuza hepi izo sifambi wa alaikum salam tukufu basi haina mrumshe ulone ze sifa zinu ndona bi alhamdulillah eke katini ngena zila na juhe trawe ya renti twala kama jana matano babu ngujangamiso sifa yasa ya mrumshe mwema dola boko kupunguzo utetezi katika kwa inakati harumwe mrumme alharasu ala muswa habat au majalisi swalihin demrumshe ukongu tawana damu wanzani we mashati do wanzani mwambia uhulie jao bana kacha kufanya jao aribani kamchika aribani utauta aribani jao shamdumshe wakongo husaidia haru maswifa njema ngari ndira swali na ndira fanye jao na rende jao yabonga bo mazetwani kaire siraji benu warahana wala kairi ndo wapi Mwenyezi Mungu amba wala tuzaku anfusakum wa alam biman ittaqa yadunga hid asabru ala shadaid mdumshe mwema awe ya tolo hazini awe ya ulwa awe ya koza awe hao bajiri problem umsubirie chakuna kuto dépasser ujiposhe upe mdumshaho cheo mdumaho cheo mdumshe mwema de ujiconcentre ya lolo wanandu riayatil aulad mdumshe mwema doke umwangalia ngojivio kutsona mbisi au nuhusi ekamu amdishamba ngo yo hutwi ekakuti yabo yo hifadhi eshe oshahanyu nezemaliza hanyu nezingo za hahe yede ze sifa za mdumshe mwema ele daola hahe gilo na sitara wana haengwa nshiondo abunge ekeze sifa njema zinu giso mduna himidie ya shukurie yambe Allahumma barik zid wa barik mdumshe mrajo mhunda afili hane dini gujisitiri gujihifadhi guvayondo guhifadhize siri zoda honi katina katakata yopaswa mdushe hitwa gutaho wanzani we mashati wanzani wa mswaliti yo mdumshe wangu subirio wakati mdumme yaondana na tabu yo afili hano wana hahe ele daola ilona bayindwa hula ekehumwangalia we ujibiwa ekahumamdisha marongo yo huishilia ekakutia Mungu johifadhizi ngo zahe nezimaliza wele mdumshe mwema emwi qasia violente ekana irumi kana uhanza pakanga abo condition ekanza ya fikiri namna ya jo huweza daraja la yumkinu al-i'timadu alayya kana uparo joka yake ala hauteur ya mrumme ya mfanyie confiance la tahtarima kayeka huishilia tabi'atuha mafruta et comportement yahe ito dépasser de konende hula tu hula par so aribani mdumshao ngo yilo aribani mdumshao bana aribani mdumshao kauli aribani mdumshao chao asina mahamira runga bandu ashaba watungo wangana ruma Facebook yapo qillat ad-din ikaswali ndro ikafunge tsumundu ikatui
ikasoma Qur'ani anidi ye violente tafshi asra yoto doto weze sirizo da honi muhmila ye negligente raere ziungo za haere zengu orele da horowana fi abuha qasir yofa ngufu kharij ikala wajendo غير نضاف كاتي بالي ورهاف بصرف مروى وتلو غاسبيه يتلي دهور محسن لسانها طويله ezenguo zahe ulimewaho umle katakata na wabajau wa auladuha jai'a wa thiyabuha au thiyabuha kaswira. Hizo ndizo sifa za mtu mshemwi. Mungu Mwenyezi Mungu najalie wanasho hatu wandosha hatu watata hatu wanjieshe rumbi shauria Mwenyezi Mungu yajalie wajihifadhi watahe wanzani wema wavaele vaula lazimu watui onro umahao wahifadhi za siri za onro umahao namna jemda tula deden mrume twabiri wishi aribala hafuma ume aribala ngana mna ndini mtita aribala jau izo timakaul wallahi yamrumshi waishele owana waishele uka mrume we hao no wandu wenji no hawaranti hambangu juu ya nitahimi yabo nguhisi ukana ngamjoka mzaza howana abonge kanga bo suala banga bo manama ya kanza ya intervenir ban ngamjoju waunjia madda ya mando rali saban be manama tukufu Muhammad Ibrahim Baruf na Abdussalam Masuli yabo uskwalelo mwishi wa ikoni watubuwa asibabu deza wahunda huka umjwa ikoni besengo wa mando hawa bili arumimiji ya Komori walo wenji haruma ulozi au watongeza wa Komori wenji welamfi ngasina nti uzawaza abantu kabagenda mwenje zereo neze mashuhuli za kaikoni pia ziolo ziro barini aboti les fibasi sharenku hurenyama neze mashuhuli zilio zilatu barini wa ikoni wali sorongo janvier yabira wabeho mabildezeri yabo ede amanga atopare weze voti za kauja wande wa voti wafanya msaravasho hateze voti za johisa waende bala mbio masi wande warenge mabildezeri wande za kwa jate pare amadagazo ulo hafu ela rifunge hunu na zire wezile ikoni kwa wajafanya mahakama wajuha tujuru watungo uzungu siwa timaji timwenje ti unono ti mahakama ti pare ti manu wetoka yonti wa ikoni wali sorongo usikwa jana rishi ya mjomba mwashili mkwabani haka urongo wa yaukana yeye kahavoti wa mera mshara wangu jopo wa 10% haina mro mwashili ujo mira au ujo nguhomdu au ujo yoma hu au ujo kozobarin au ujo kananderema ujo toa 10% iko urgence idoma angalia ujo pa 5% ya ibe ko legia washili ambani na 5% ya mshahara shaka jamba nongo sha abangu voto wa mera emnaria ile ajodo hunda ujo bunguza 20% 5% les eli koli na 10% ntujo wani go tukodoli ba miliari izo hata Donald Trump un milliardaire na Elon Musk kwa bati ya disubita amri kwa malizo mjomba wohende hamba asaleri kwa konto amileketi mizizo mengo miraru aweka goli bazu mengo miraru jopa zili les jodo ngale wandu washidi wajokos makaulu hamada yao ya makaulu boko malanif basi banu lelo tikaujani mwambieni bana ya wakati parani mwanamsho hangu anishitakia hamba endarongo zo wananyobo fakhari bakaba tujo subutia zambe ndarongo zo wajomba hone mazukiwa hone madhama na wasiasa uambie ukana ekemdaza mafoto ya HCR se no andu apaitiri ko ya bilo ngajaba wewe yasangwa nzione Komori wa Komori wamfanya confiance undo wakati wa udisa na mwafikiane banyu maone se ukana siderlo wenji na mjuhembuje beke mdaza banu hata 2030 wallahi kwa wajoranti 2030 wajoanza wende hata kwa na upari tuanza wale wabana wakawa kwa tuanza wabakaru maizi warengeze wanuo waonduafu ni mwana wazali hamwambia ni ukana inga mwanzo hindi wakori sanga sana mwini wa Afrikani emiretinga chukwa doja banu ulifanya babiza mikataba Komori mwanzo hindi yede ya zamba wae de ya zamba mzishia kiaba ina hali nyondu mabanga mwanili yao nti lelo hati yabe ukana utukofanya udozi banga watuko ukazindo yabo kweli ngambuli yawe mwana hamando ibare wa voti yabo
yani kuwenti bwa komori ngambuli yao banda de makau no maishia ya ne moto ibana ngambuli yao kweli kawai ndugu Hamada ziko mzishia mdasi ala ko kada param ni kadu parwasi na de Union Africaine kasna president ya rejiza ya Emirates Airline wansi juvan kasna president ya mikataba itomisha shina dawla Imarat na Faransa kasna president ya sinya mikataba tomisha shitena na Marekani mkomoro kwanzo hii maendeleo da ala ko kada param ni kadu parwasi na kaulo yeni sasa Afrika wanu kama zendi shaka mumlamu ya tuka hakaza kani wanu komori kwanza inodo fano weni yade soma kidala ukanganyina mikataba Espanya mikataba Emirates ngochoka udohu ja alafu hai lelo wa ikoni wala udungu abafahari toka yodo ambo mnyanya lelo muishia mwana muikoni twei yakaurungwale si harma urowo uremao harmo mjwa ikoni ranziba la hata leo ranzi wakati wa taki almarhumu ngami hai tibaligi ngamjuombi na njema yema oma ulona elimu ugozo ne ntia hatu ujuka ujarto wekitani huu riyesho la sune mabuhu raji tofauti shane mabuhu raone sekasi wanadamu yabidiri kaya harma mwenje harma teknoloji ha janarga ha leore ka usaidia maore abana nto hole na idini ha wardi nto abili wardi watibuli ha na rambilane ze kweli angariko zao washile narishameze si waikoni narishameze washile padela washili padela washili umjwa ikoni au umonjeta unuja umonjebo haja zigelegele nezare wabanu shindoni zigelegele ahau hatami kama dukani tishangaya miva mana wa polisi municipali na bidile senga bo za jili haraka ngambayo ile duka ninaone za jili ila furaha hapo ono mwenje ngasina ntiuza uwaza kaja ono mwenje leo ziko shina telezini zika utowesha ilo shakabanu pia nlati na mwone zilo muni hapo shere shakabanu pia zika ushitoa nlati haina usiku hai banu ngari wao ya ukangari rumwao ngarumwao ni yezi ilo incapable ya uruma yenti washile wa ikoni ngari hadaloji leo ni serse ikoni fatihu havuro mwenje moroni hajotu hai ya bas wa shahidu min ali alafu moja uishie mnaidebe ile falia kaya ndokata meza kana prefanya ta yonda bajao na fatihu jalla du fatihu atakata na meja fatihu mnaidebe ngabo mzade toi ba hintu jwa we yakawesho binguni tujwa yani kwa majana maili emergency mwanjene majisa zija egala wa isangi yo isaifanyi wakaiti tabira basa zango pia sangi zo pre na mwishie we mzade we wa manza shoka toi tujwa we muda wiba na maboto tayo wenda ende hasukuja Zabardela e jori wa pari mnyumeni amushie wana uwezo mdumma mdumsheleji na mwishie ziru za magizo aromwe njeni majipi yangizo arina amshiao arina mshukurie ba omwenjene maji pia ngizotelele elapitali negala wana pia wadua bila mzade wa sugita kuweza majaya na masakala na ulaba amanduo mzade amanduo wanu mzade shetwa ningena baba la bakerwa
ngaze shetani tonge na babwala bakero tilo watelo matoni ya wapuse zinkangaye na mwishie wangu mana mtati shetani ne bakero emweze shonga do mdunga ho wallahi uko hamuliliani hamfungiani katina ndugu ya tumda ndani emnadaba woi katina hata ndugu za mradi ya shindo ya zamba shazinu pia Mwenyezi Mungu fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard namshi zamsomo abolozi rajo utajia sisi wanga mwicha mnaji neno ele kaguzi mwanzo utoroko wa ja Muhammad Ismail ripanga ya ukangara nzawe hambu ya hatu ikendo roho ya hankiba ya hensi inshallah taala kasina neema za ulozi kasina neema za dima kasina neema za msomo abo ulozi rajo utajia sisi dokaya riustarabishe ulozi unu wananyasi walozi washide wakane ala za uloa zijo wasahirisha watongeze walowe hawinji hiyo ngato ufanyaje ndo ufanye zindo zasa za twanziani ndo taha owajeni wa uwajao banu maudu wanwajoka vaju waje wadorengaze fi no walozi wa hatu rapanga ndizo rakanzari mwambieni amwishiao ngamwishiao bo Komori abongiyabo kekabati ulona zoenjeza ngarjo kazabanu bwa tukufu ruambe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yaj'ala هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا طفلا إلا ربيته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وفي الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك Babo mwananyasi ya ripara desenge na yanzwe yambe kairi yangalike nga joshi ndari mparise yambe izo yafikirio mwananyasi ya para narudia para kangu ngwanzo ya rongowe rangalike nge jonkinishiha Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت عليه قادر نزمغو نبutulu masahiri yarumilwa owa Komori watu ujua njema watu ujua mbi
warendeha wamezi warendeha wadalilifu warendeha mamba hindu itsona mana. اللهم عافنا واحفظنا والطف من المسلمين. اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل فرج. Allo. E kam nugonzi apare na pare WhatsApp. Mduna pare WhatsApp harume numero kairimanzi numero e ujukanza ya pare ya intervene ya pare WhatsApp. E kam nugonzi ya pare mwanama Hussein para WhatsApp ke ngonzo pare numero ino. E kangwanzo upare para WhatsApp harume numero inu mtukufu. Ngamtsahu kaswida eni mtinia ni kaswida nda hivi kwezi watukufu. Ujuka wana kaswida afdal yanzu ya ishi. Allo. Tsamba para WhatsApp. Para WhatsApp numero iyo ipari yao wemru paroban. Kairu pare WhatsApp numero ipari yao mtukufu. Au numero da inu. Kairimri ya pare numero inu ajinu watukufu. Numero da hii. Numero mrianzu ya ipari o anzu ya nrongoze na mwantia numero inu banu 07 73 imenanga lekenge iju kiri hunu ni pare mwana nyasi anzu ya rongo 73 36 94 26 07 73 36 94 26 07 73 36 94 26. Kairima nzi numero hiyo kenga bomru wanzwe yambe mba habari gujo wa urongo yao. Kairima nzi numero hiyo banga mwana nyasi wanzwe ya pare shaini numero ya parao kupana normal nami ikabidi ya pare haruma hiyo numero na ivumbwa yabo watukufu. Au mzimadani yambia kaswida ya Joanzari itieri ishilie ndo wakati yori mlahi ni watukufu kekabati suala. Ambia kaswida bo nidam direct. Abunga riti yao la ilaha illa Allah ruhamaka ya Allah huwa raziquna wadawri rizqiyo huwa mu'tina wadawri niku. Siambia pare numero inu Khalid Dardur numero na bawi pare numero inu na ivumbu abantu nongo to para numero indwachi numero na bawi pare nda inu samba upare numero inu 07 73 36 94 26 samba pare numero iyo e kangwanzo pare numero ndiyo nahambia numero 07 sihambia numero yabo mtukufu
sayo yanzu habo ni Ayman yele nimero ni rumi yao abange abo para hiyo kuja para hiyo abo salam tak ngarichi yao ya kasida ya swali ya mtume sallallahu alaihi wasallam ngejeriti la ilaha illa Allah wa ala barakatillah. nimero sayo yanzu habo Khalid Dardur. Naam. Wantu wajoja ushile zonzo ambe hau abonga mbuli yo urongo wantu waishie wawe we mwana nyasi mtukufu wala harumo omji wa ikoni ngena risala ya kanza ya mjulizeni nyi wa ulemenguni eza jiri ikoni hindri omji wa bili wa fatihu na zali na habari omji wa roa wa fatihu wa jana ebala pariti ilwa wafanyi wa mahakama ya usama da gazo no warolo hitwa munamrehemu nganyina mwenjena maji situation ngiyo je ikoni bowa ikoni mahakama msujua kao mwajuka uwamehamu handausha jima kamzani shilozini mjajatu maishara dokana zaidi ya msumfano za kamili mbamwenje keichi mbaiza zire waziranganyi hazonsi pia ahune mana ukana yewano ngazuko balila mbahinendi nabo maulidan nadiha kaya wakarsimara ona mahamitani ya kamili yeda leo ngazuko balila mongo agire mashini ukana valardu kana nyumba za Sri-Lanka na wamba ukana wana projet za huwezi nilebimu ekamtuni wanai wakebe diskuru raisi ya mafatihu harmomje mtukufu bangwa evanu za nyumba za Sri-Lanka za kayavu enge kweli mkafikiria imama ulozi mtokamu zilekeza ho paske emba za nyumba ziranganyiha hata mpaka ndava na wezo zikazitila wakati wa ikililu asikaure nga wando hazi wandu wakambaiza frigideri wakambaiza mango zonsi pia harbichena timono hatsengelea harumai shingo shamaluzi mwenzoze biwina ishara iwanu shingo leondi akaupa kawalangeshe disteo aimko morina kirazi na wandu wanu inuma haminane ya kamili karsina raona ina abahanja rudoka wana rungo hindi paske wakaya waru muhata mahaminani kavatsimba mwenje mchuntsani za kamili mbaizansi zaranganyauno nyezi mgune zauya tawala kuli hali rjuanzwa komori wailewe mbavu kana eko wangunda wanu zenongonyiza nziro zenongonyiza nziro kwezi wakazi vajina eshere ushamba shiolo wasirende kaujafanya famanga swala shilatiwa emota shifanywa shilatiwa shende mana mokana evanu kweli alinga wandu wajuka ubuhadu nyandu hali mama bunjilio na we tsimba mwenje tsimba maji hapensuhole nge hao hadana mashaka ewandu wale enge kwelibu wakomori wakana ndongo za ufanya wachuka wafanya mahamina ni ya kamili walovani mahamina ni ya kamili emuko mari hono no wende hatale utoka utila tamali yeda de ministre wa agriculture Daniel Mandari ya jihar mwere nuvo wafanya nsiru jana naye yafanya nuwende eka mjaona ka azali niruwadia kayao haranganya ni shirika la imikoni mbuwe leda ni kula wizara hari ministre wa menajima uko kairidahi kairenge waka directori wo hana wale wafiri tanduka sujuhata lemwe hata mwene maguverneri ima guverneri mwadungana mabujiliwe zila mborozona dahu
Enya guvernor wa kamili ngono harimo meeting haringo botiro kwezi bala ila ile ina mwone namna daraja si avanti tu bala ila ile jiri au kan wona mango wench wala do heze region au bala ngo atugubi hanya pena ndo serse au ndo hazi mabujilio wanu kweli juzi fatima karale bunjilio wanokana na rumarango mbajini atawadia mbu parce que wale ekoliniwa nzima esheleni mwenda makampita elikana wandu wenji igwanze mangu do wasu. نعم متكوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا حبيبي. نعم ngari ushilia lelo rishi afate huazali habangu jorengeze zindo ili eko ulozi urengelea yaje mwisho moto mikono laize hababa karibode no uzade juzo mmoja wabira ikoni babijana bande weshilia afate huyu yambia wabangu ukangwa ndo arengeze ulozi yede ndo wanzo kenio ibani nde besoin ya wakomori ulozi hauma jina mwenje na unono na msomona amani sio des attendés nao endelea mtukufu. Yenjo armaru wa komori bingo shimari nge eza kazajiri ne hijirio ne joka ujiri. Naam. Andero shele zema na wazali fatu iblis azali. Nchibuka za iblis. Naam. Akaona iblis. Mambo jao. Un vrai iblis. Naam. Et voit jouer ifanya emaluzi akakumuri yafanyiwa Roger Rangu Sambi Jekililu wazikazanga. Daina mbadai. Naam. Izinya kwa juu tena mbadai na humed na warisi zirabu. E projet ya kwa juu mwana mayandisa ifanyi si avete ifanyi si atikayabo mimi titproxide en tant qu'entrepreneur ndenge hygiène industrielle il y a des entreprises nationales de pêche. Iwo mama malambe malada ya mchuja wanaretu lada iblis. Ngawo ala na kanzani uzisi usiku lelo tiparoni mru wahele bavula isandaya hanambia ukana rongoza wandu wahe opposition ba banungwa wanaona wandu wararo oi belu na kwa jihadi na fakirwa jamdadabi na wakati na hata mru sha efamia zali nzashunga wanu dabo waprofiteo efeblesi eba wandu wararo wanu lelo muishi uka belu wanzu ya rehitwa Dr. Hamidou Karihida eba inufotia serikali inu waparao wandu waua wahenda wandu watona maji watona mwenje inufotia hao aufoti yaho wabiro wahenda haufoti yaho wenji wambango wana vision ya siasa ile beala shirafi Hasana Hamadi Mamadou ela arifu mwenye baraka ki dobi Abdou Souefou na wan efoti ya dobi haruma tobi Hamad Azinu litona mahakama lelo Hamidou Karihida Dr. Karihida mbago tukaurolo hitu inufoti yaho wanu wa riuwa ritona mwenje ritona maji waridhulumu ritona mahakama ritona nongo hawinu foti yaho wa uliliwa watona maji watona mwenje wa juha bana mbio henda eyinu foti yando biswa fi nabo huishia emoto mikoni yakaushemeza kwa lelo yaonese mahoza heza jirikoni shabunga bwanro ikoni wasaidia wezi eba inu sifoti yaho wanro siasa endelea bwana ma wala shamba ka mwana wa azaliwa wa iblis abantu kahunikentre dawe wenyewe maana iblis pangisha baba ya bala emergence hucha yeye leo ujamba rengu anindani mashadadi mwana hula masihula na friki madam asoma mwana hula arabi madam asoma mwahaja wajua mzuliseni ka banuka tu wazi wala wana wasawalelewa wasawahisa kwa tena wafanya sisi ndio fanyao iblis lerenu ndio maana iblis
jiwele suala la husu maopoza wa Komori wadaza emana wazali ambozinu engo fikiri alafuiri emana wanu waba wadaza kwa watu wa kangani ni wana wa iblisi bali ena mshababi watoni ya ikobidia basa ya Jonesi. Naam. Mashababi wao wa Jonesi au basi yaunge bidio madhamana wa ze parti no wa Komori na opia wake orientation haina mbiato shababi yato jopata sia jiro pare na unge bidio wafanyie ni to. Bien sûr, on ti pia ngoma conscient choka kama na mahanga zitatwa wonu ngoma conscient shangwanzo wala mndwa anzu wala mndwa hauka wazulisi wa hata otsonda 10,000 €, pour survivre à Moroni, c'est devenu un infernal pour moi, donc ils sont prêts à accepter n'importe quoi, voilà, ils vont accepter pour survivre. Ngabo mrutsoi angalie imagilo yabo ngabo mrutsoi yabala mna gari ya mzia hava evala vatiruko ya kulorinji ola mndindi wote de mama ibaguzi ngabe marunda muzi, excusez-moi l'expression, changa mitengweni changa obligé rwandiza kweli kawe mebaguzi marunda muzi ngani rupia ya la étoile kapia ikazi wose ngazicha na robi na ngabo mafundi ya haza on dit toi il nous a masqué na amite des armes si aussi voilà namde ngabo moto mwikoni tso yarongo wa eujamba wa ikonije ishiye moto mwikoni wezo nga zamba lelo mtukufu aruma in second ngwa katila uje ujibu na mwishiye bano moto mwikoni zwe hamba TV international maransi uluna elimu ukozo ne tia hatu ujuka ujarto wahitani riyasho la sune mabuhu raji tofauti shale mabuhu raona sakasi wanadamu bidirika ya harma mwenje harma technology janarga leo rika usaidia maore awanto hole na dini wardi tabili adwari watibuli na milane za kweli angar ko saw washile na shameze siwa iko washile kadela waki kadela washili umjwa ikoni au umonjeta unuja umonjebwa haja zigelegele nezare wabanu shindoni zigelegele sahau hataki kama dukani tishangaya na miva mana wa polisi municipali na bisenga bo za jili haraka na mbalele dukani ninaone za jili ila fura hapo ono mweje ngasina ntiuza waza kata ono mweje leo ziko shatelesini zikautoa shiro shakabanu pia lati na mwone zilo mwoni hapo shiro shakabanu pia zikaushitoa lati haina usiku hai banu ngarele wao ya ukanga ngarumao ni yes le incapable ya uruma yenti washile wa ikoni ngarhadaro leone serse ikoni fatihu havuro mwaje moroni hajoto hai wonga ikoni magazini wa ikoni ngamlala hitani hagamlala wala le rais wa henti engwa boje wa ikoni wa dasa ina mnainu wa bulieza ngozi no ujwambia je na watu jini wacha wa rama binezi nu mwenye baraka endaru mavoti ya hunra wa mboha na hizo son tipi engwa fikiriche wa ikoni na watu jini nezi habari zalio ewe waka komora rumwa dawe na ishababi mkombozi zabani mwatu finalize na wao msikomori mwadema nini si komori imejazwa jevoti za leader wangu ti participe dans tout leader wa hondo wewe leader wangu oui un grand leader il y a aussi ses valeurs ya ewe ndo mtu wa udungi ni sifurani ngeli mifisi ya Amerika parce que lorsque vous cherchez il y a la mérite des gens
et pouvoir du Jamaa ouvert ce qu'on appelle la mairie. Donc l'idée wangu angalia wana wote la réunion de demain santé mission et chaque mwana yake misho l'idée wa SSC afanya upwalitwa ufira urengamali l'idée wangu à décentraliser ce qu'on appelle les communes. Mais décentralisation des institutions. Et l'idée de Wahangu, à boire travaux publics. Parce que tu peux pas, parce que tu es militaire, tu peux pas être un entrepreneur. Marati bomse ngale vanhu kwa vanhu wenji waridingo abantu kwa kwanza wanji eliteri waho ambao afanye eliteri waho ambao mwenye baraka wasedi swali RDCE alafu wamengoni mwandu waricheze twa maya ya uka Maranti bonga tradition hamba bibana kartwanga naza wanwa mtsomba unti pia kana hamba ujohonde safara le dojo la beti salam daenu wanyanya wanitsomba daenu wanyanya Maranti imanti miziga ujo ujibu bana ke kuja ishele swala kuna zo wakawatanu ngabo ambango wajozi yaze voti kwa jazizia wa traiso wa Komoro wanua chamba ngwaenda oboha kwa nukubadi waboha wakubadi akakwa sina ndo wafana lelo bacha voti zinwaji ikaula zimu wajua uzende so dola mshenzi wala wae uzibirili yao de makafiri wala wae watuka uzitoze natija de wanafiki wala wao wadaza wabuli ya fatihu kejaji wakati wa ukawatanganye pia yafanya Jamelancho na Marine Le Pen hamasula haya henti shaina mtungu baki basi namna hiyo adu njili andu wa baba na andu namna hiyo ufikiri kaende namna lazimu hau wa Komori ekera mbaga bovoti makandida huja wachele sabana andu pia huja wa hadisi waonesa ezabari wanu watoshindo tanganyia waja waonesa ezabilu vumbu waliko li na unono na rukosi njiabo na wandu wa ile wa ukana wa Komori kamili nzima l'histoire ya waize mudiria zila kabajafanyishia totawur kabajafanyishia evolution ya husu omsomo ila pitali almaarufu la ila yo kabati mdujo jabani ya jihada wa Komoro kabati maji kabati mwenji kabati msomo kabati unono kabati mahakama ranziba la hataban utujo jabo wambango wa boyizo kazikiri boyizo kwezijakiri wa Komori pia ngwaishio ngwao nao solution abasa ya utowa we umlapizao hivi emana we umlapizao ya luna vutidabo owandu wao mabana wao ambango wana wandu wana parti wana projet wadaza walala wenda wahunda voti waboha watu ya toa mapesa watu ya shinda 600 pareni hata yezi ndangu wakadombili wasomru lideri mzima ya jua ya fakwa ya henda juzie mwana hao fanungu na mtahemenda ya pasu azalisha hiswa serikali chawa wandu kwa tujue itoka ujenda watu hata mdu ya fanya rongo fahadi haulao voti za janvier si pia hizo circonstances boko engeri kana mrume ulona wandu ulona hamu hadro faku enti bala no wandu surtout wandu warumenti avant walona wandu walona partinku okayo jua yo IPDC yo RDC mania wandu hata abasa walu hama wafupia mwana wazalia jua ya warenda zinu pia indi yo ti faiblesse ha hunu Faransa daula haki mimi ti secrétaire miti président miti sha ikeba jandogo vandu ngamine président ngamina contrôleur ngamina trésorier ngamina wao shami ushinda tiziata mobilizo wandu rendo aeroport mi ushinda mobilizo wandu rendo moletel ushinda mobilizo wandu rendo mo ambassade juzi azalala waswalize emdobshe hende akada honi la coronavirus bala daena tishinditsi wazia waluko mori kwa tushinda na yoma ala niko kabati mwenje yoma ala niko ngwa nao na moletel ai arumweze majili sineze maulida neze soirée nezo zontipia ngofikiri kaya yanu wanu karwanika confiance sena eze promesse wali nikazo janvier 2024 atalelo watu ya disalelo watu mdu udiso kontitu ya bakati fatihu na bongo shinda na ndo arubas eyongo tuka ukubali watukirikana ngabo mdu tuka wafanya confiance yontipi bon kaza tikazao
ukamdaji swapo shamjo ujibu au nafasi ya nke nishinde nkadre maneno ya ulunike point par point. Naam. Là, déjà, moi, c'est parti politique. Après, tu vas pas Azali. Ranti Azali, vous wanu wanroaji, utinofumbwa Azali. Banamjo, mara jindo, surati urongoa. Nje sprine ambabi, unisuive, banga si trengweni, garanzo wakomori, wajue, waelewe, izwaramdawe. Kafsaja Kartushi ndana mtukufu shati huambia ukara kabati mshenzi. Unipoze suala lila kataji ranti nyujibu hambabi makauduka ukamenji ngatushi ndani wani kamwa rente. Marhaba menji. Za utijibuzi watu uzisiwa, ufanya confiance. Utijibuzi watu uzisiwa watu komshenzi utuja ukazali yemu. Mana na rejika azali mana iblisi na firauna. Ili doni seize. E projet Azali hivi. D'émergence. Parce qu'en campagne électorale, projet contre projet. Et Azali, il n'a dit, les chéris, ils n'ont pas pu en dire ça, là, où tu es les rois. Et assemblée, et qu'il est lourd, j'y vois sudi. Il y a Azali, ça qui est pas où sudi, là, hein. Maarufu. Jita. J'ai parlé d'Atilwa. C'est la projeta depuis Ikililou. Le ministre Nordin Bourani wa UPDC. Samahani, bomze, samahani banga, sama. C'est parti. Il arrivé des projets de la carrière des fagnos. Ele jawabu. Maranti bangalia. Maranti baba honde ursuje abuba ngam. Serja waleu. Weshiu. Amishi. Izo manaza ya zaba harmwe mabujula hindi. Nozi. Merci la Bomse banode sujet ngamjuka ukabulije ngalia ngamjuka ukabulije ni marati bakututibwizo na uzisa tusaswala wende hadisa hule na iho kabati mshenzi daba lokomori sojo kazali yemwi yedaba ye criminel yebwiti haina tobia bia zalinge nizo marati beka rende ngejoka oblige rizi tusaswala timala ukana sonti pia rijiwa okunaona bia ukana azalie mwi parce que aniulilia raikonira mitame huli hawo wana wakomori moti yabili azalie bwiti azalie mjewi azalie mtabasamu azalie daba ngwanga misese mali za wakomori eka jiurongo wa eka juva hizo kabati utizijua ile swala tiuzisa swala nanzo wewe ngawe na leader wa haho munyi baraka setwali ancien gouverneur womru ya kadomana kume ngo niweze domana kuza henti wari promete yokana ngwaenda haruma voti wakomori wamba namtende ba azalingu jomhibiana wamba kwa ndao ruma concertation wende watahe condition tano ngebidio haina bahanu eseni wakena ma representa ngebidio majeshi watinjie ngebidio masansuri na condition zinji ezonugo hizo kabati ya tanzima mzee Ashraf Said Hashim awambi yokana kairire je fikiri namna ndo ajirijo to wazali parce que wika twanza receive timanzu ya renke wandu wa wanyamiza wabanga rendao ra Dr Salim ra Mwinyi Baraka Setwali ra Burhani Hamidu, ra Abdou Soef, ra Hamid Daoud Kiki, wari promet. Haina mtu hatu wakali maabu komiti la waulamba banga. Kiki hamba singa jofanya investiture insa, na haina mtu jofanya ya. Mwinyi Baraka hamba esafara lilo johonda dujela beti salam. Dr Salim hamba garenda o jusqu'au bout. Abdou Soef hamba mpakan. Goshiliyo. Hamidou Kari hila hamba la patrie ou la mort. Waja warambo msasa uwonti. Muslim sola enda ulo wahafu bo yakawanilia ya azalika jaunra ija wende waona na oti pia rawala wabango tukao ziaze voti watu zizia rawanu wabango aendao shakwa na ukiri wabuha
wabu hawada zile swalati usisabana lelo baja voti za madepute warudi wabe hawandu wende harumo wandu wala wao wala mshenzi mumsingani dai wae mshenzi wa Cour supreme dai wae ezembwaza ele jesho ndungo hebele tu ndao wao mwenye baraka nguve wandu ngufanywa wandu confiance ine hauneze voti zila zende bantu wajipanga ao ele ananga mazunambi yokana garanti uniko wako murindi mwenye baraka dhamana wa hao na Dobi Abdou Soif na Dr Salimu na Kiki yabe hawandu ba hema kandida na mbaraka wandu wanu ngwaishelewa izo wambio wako muri janvier 2024 omado wa homa haunu moti ezabidi garanti indi bantu waonawe yauka eze promises hao no hao no leadership wa hao wako muri wana utunguna hao bantu basi ngwabuli yao mwana wazali yarenge enti wantu kwana ujofanya Jean-Luc Mélenchon daina wan abanga mazunambi le jawabu chautina bekazi aliyemwi bakabati utuju ekengo ndo warejei arumazali tena yabuka hili ribaye emission babo le jawabu wakomo rwanzo walishie kutushi ndo lijibu haukutina jawabu la ujibu yabo effectivement kandida wa hao daina makandida wadunga wanu watraiso wa Komori kwa jaste hizo hamba wo mengoni mwa rotenti au kama kandida wa timizi 20 kwa jajo rohorwa ni majindu mara endelee. Naam mwana mahari nafanya jiba ya kweli. Monopoliser les cas on pose suala ni jibu li suala unwalipose. S'il te plaît. Onduwa ushili yao ule jawabu na uti. Lidere wa hangu. Prêt à partir de que le combat est prêt à partir. Je vois ça, non. Il recule. Aina mnusu wa miramna yu honti. Taminga mjo. Comment? Et position ya kaya. Ila ya kaya. Mraba ya stomadi na wala na sijiri na lovio ohaya umoroni. Barouane. Voilà. Donc, les institutions là où il est d'accord, on va combattre, on va faire des salam, on va organiser des votes, on va instituer, on va changer. Oui, il a participé à changer ses. Mais Gérard, il est où? Elle est à fin des hommes d'asile. Gawea, waouh. Amivan. Ajana denonce Zavira. Mjojijua kesa mjenda mochi. Mbilinga mivanga mdenonce Zavira. Pour wasangwa mbao. C'est toujours l'air dessus. On est en action. Et vous faites quoi? Hein? L'appel de Paris, l'appel de Marseille, les appels, vos candidats, qu'est-ce qu'ils font? Nada. Rien. C'est le nom de appel et chat. Casser chat. Il n'y a pas de fumer sans feu. À vous de mettre le feu. Voilà, mon ami. Assalamu alaikum. Kabedewa njema. Kutaidewa. Bye bye. Vanutsinda mimi mtukufu abutishia manama kaja jibu le jawabu la uzisiwa akariuzisa abantu ya ukana wanu wali promete wanuma leader wa parti wala wa wajuzi ya voti kwa jazia wanu ambangwa endao kwa nokiri wapo hawende wapo hawadaza hata abasanga bafanya uzindwaji action hindi ngwambo yenye appel de Paris yonga ndwa juanga bwa IPD nga bwa EDC nga bwa tswa ma parti de biala hangu no omwe appel de Paris et que wajua mahanu azali ya jao si wenda si ndo aeroport si ndo harumazo leteli si wenda wa ambassade rendo domicile haziona nabo muhimu ndo le jawabu ndilo doka ekenti yatu mwana wazala irengeendeza sababu mamedali swali sababu
do wandu wa sambi sababu wa Shirafi sababu wa Sana Hamadi sababu ni Baraka sababu wa Ilarifu sababu parce que waodo wadone ze partisans wa wana ze partisans wachi jariba ki Facebook si wanazijana ya kaulazimu abasa rijue ritowena rilo nisho yo inaribarikishe giona wanazijana falike Komori nasio giona wanazijana naribarikishe eulo mama na mhuya baba sasa limu swijab Falik Umar Mirali Komor Manza Ulezi Matwik Muzawar les nouveaux démocrates Dr Moulam Othman Ushe Dr Rafsanjani eze parti zoza magizona wanazijana wadaza walala uliokawa Tanganyika rijwenga rifanyao bana risobenti hapo risunzuso wa jomba wanu walale banu waruwe watu ala otwe ya wana na azali ko chambe mwana wajomba wa wadaza wanasijana wanuba wadaza na abweni mdo abi mika tukanza ni kamna urumati hauka enjoy room kem to ulo ya shahoda zamda ya Facebook janti ya makaulu maidi cha ubasi yetile joto want na mjeba nto omwemto de jamoro goshi zungu bano o mafurika na opia oishiri hapo chamgo tuja wale mna commentary na kwa ambaga wana partinga wana projinga wana rugozi nji ebania wenda rengensi guitafanya wewe wamba mwanzo ndio wairengeze wenda wapangashio banu siasatiro pangashio siasatiro ujao kana ngari tukajafanya chao banu garo nao zinti zin haina usiku ngoma present Alexis Corbière Rachida Dati allez me regarder activité active toute l'année Mélenchon Marine Le Pen haina ndio zaji ngwa ubana wafanye hizo declaration waji wafanye chao ila rifudo upush pavio romona ula na hunu na hata yo amba kamba azali mucho moya fehula au yafanye ukana mtirenge mshenzi huo abiriende azali ema leader politique ema doma na wezi parti za Komori wanji wala watinzi to amayo wa Komori yabo yogela simio mtino man ezanga mina marugo mimi niko hapa uka makandida wa hanyu ne madoma na wanyu wanu mtuamini ikawa mara hitwa na utabasamu na witi na tobiani hamazali yonti la parjo kubali nsana ma parti ngamjo mabianukana na mjangaje amjo manili anemba biyo yokana kamjafanya ushenzi na haramu ule na mwana we bwana we shaima na yofanya au dani tena emana ya tafanywa Komori na inu de comportement mloni abonge mtinzi to amari ni mabaga mtuka usiase voti ya mabaga mjoka weda mose voti shaka mna kubali mboha kabati ya stay hizo ya hamba nyoti ndese bwa Komori ekemana zala ngenti yo heda ya ngamiza mpwanezi to pia rwaza da hanyu gwarumpira nyide matongeza alafu nyi wanazija na majama weze parti olio tangani habana njue mwede zenti zom de place karjwa baga ndo hanu ngamjo fanya mati wa Komori parce que comme ça tamtoe mapesa bwana nei nyoti panga mlipao wakabwa hivi kwa tina wafanya gesi si waranzo ngesi kana urumye no poshoni batu natoe mapesa ndara uazali au ndara msindi au ndara ra declare ra on solo meko shadu kanti Facebook kurudo cha wanando par na telefone ngasi na seni mine ya leo ngari fanya cha ngari fanya cha kamrati ba wa faransa kwa fanya namna hii c'est parti za dunia ni kwa fanya namna hii